He re te re te 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 she 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 kara po 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 pa pa he re kara ha ta ra ra po ro to ro ro she ka da da ta ra po ho ro do ra pa 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 she khala ha da. Praise the Lord. Praise God. Thank you, Jesus. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. So let's start. आम्ही स्टार्ट करूया. In the name of the Father and of the Son and of the Holy बापाचे Spirit. पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. Thank you, Heavenly Father. मंगळा बाप्पा आम्ही तुका अर्गां दिताव. Thank you, Jesus. अर्गां जिजू. Thank you, Holy Spirit, अर्गां पवित्र आत्म्या. for this beautiful day. आयच्या वरच्या सुबी दिसा पासून. Thank you, Lord, अर्गां जिजू. that you made us तुवें आमकां केलाय. to gather here या संघात हाडलाय. in one accord, एका मनान. in one mind, एका मनान. to have तू संघात मेळोवंक. the knowledge आणि तुझी of सनवाई the Word of God देवाच्या उतरांची to apply in our life आणि आमच्या जिवितान कार्य अभ्यास करूंक and to see supernatural results. आणि याच्या वरवीं अलौकिक जिवित अनुभव करूंक. Thank you, Lord. आम्ही तुका अर्गां In दिता. the last two sessions, दोन सेशनांत निमाणे you were teaching about agape तुवें love, आमकां आगापे मोगा विशयान शिकयलें. that we need to love one another त्या देखून आमी एकामेकां मोग करूंक आसा. as how Christ has loved us. कशें तुवें आमचो मोग केल्या बरी. Christ has loved us. कितें देवान क्रिस्तान आमचो मोग केलो. It's a one-sided love, तो एका वाट्याचो मोग जावन आसलो. sacrificial love, तो तातूंत सॅक्रिफायस आसलो. and it does not expect anything from us. ते आमचे तावन कितेंच आशेनातलो मोग जावन In the same आसलो. way, Lord, त्याच प्रमाणे you anointed तुवें आमकां अभिषेक केलाय. to each and every one of us, हांगा असल्या हर एकल्या व्यक्तीक and you have called आनी तुवें हांगा आपयलाय. to do the same things कशें तूं केल्ल्या बरी आमकांय करूंक. what you did, कितें तुवें केलाय much more than what you did, ताचे की चड वर्त तरान तुवें करचें की वर्त करूंक. because of the Holy Spirit inside of us. कित्याक तो पवित्र आत्मा आमच्या भितर आसल्या वरवीं. Holy Spirit, पवित्र आत्म्या we believe आमी सत मानताव that you are inside of us, कित्याक तूं आमचे भितर आसाय. helping us तूं कुमो करनासाय to walk in that agape love, आनी त्या आगापे मोगां सोलोवंक कुमो करनासाय. what we experienced from Jesus. कितें आमी देव जेजू तावन कितें तो अनुभव केला त्या As we gathered here, अशें आमी सांगात मेळ्ळ्याव put that into practice. हे आमच्या जिवितान कार्य रूपाक So घालून. you please take complete control of this त्या session. देखून या कंप्लीट एसेन्स तूं कंट्रोल नियंत्रण तूं घे. You make this session very easy and easy for us to understand हे सेशन सुलभायन आनी आमकां बरोवन समजशें तूं आमकां कुमक कर. with practical examples. अशें प्रायोगीक उदाहरणा मुखांतर Use our vocal cords आमचे ताळोचो उपयोग कर. to speak the words of grace कित्याक कुरपेची उतरां उलोवंक and to edify others. आनी हेरांक उत्तेजन दिवची. We submit ourselves to you. आमकां सगळो तुमकां समर्पित. Use our spirit, soul and body आमचो आत्मो प्राण कूड तूं उपयोग कर. to get the revelation from God कितें देवा तावन येवचे उगडा आपण स्वीकार करूंक and to build the kingdom of आनी God देवाचे राज बांदूंक in this earth. ह्या संवसारांत. As we gather here, आतां आमी सांगाता मेळ्ळ्याव thank you for opening our spiritual eyes, आमी अर्गां दिता आमचे आत्मीक दोळे उगडल्याक. spiritual ears, आमचे आत्मीक कान उगडल्याक. enlighten our spiritual minds आमचे मनाक उजवाड दिल्याक. so that हेच्या वरवीं we can live आमी जिवंक according to what God has called us for. कितें तुवें देवान आमकां आपण दिल्या त्या प्रमाणे जिवंक. Everything is of yours, हरी एक तुजें जावं दी. nothing is of us. आमचे न्ही. You have to increase तूं चड तसो जे and we have to decrease. आमी उणें जावन We ask this हे आमी मागताव in the mightiest name of Jesus जेजूच्या Christ. वर्त्या नांवान. Let's all God people say Amen, 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 amen. amen. Praise the Lord. Praise God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. So last two sessions आमी निमाण्या दोन सेशनार we were studying about agape love. आमी आगापे लवा मोगा विशयान देवा सारखे मोगा वेळ शिकून आसले हांव. We went very deeper into that topic. आमी चड आनी चड गुंडाळ्याक आमी त्या विशयांत आमी गेले हांव. Yes or no? वय की न्ही? Huh? We went deeper. Praise Right. God. So agape love is the important aspect of a Christian life. कित्याक देवा सारखे असो म्हणजे आगापे मोग आमच्या क्रिस्ती जिवितांत बारी अति गरजेचे जावन आसा. Praise the Lord. It's okay. Doesn't matter. So Praise God. and we have to experience that agape love, आमी तो देवा सारखे असो मोग आगापे मोग अनुभव करीचे तर and we need to put much effort in our life आमच्या जिवितांत चड आमी एफर्ट करूंक आसा करीत तर according to the word देवाच्या उतरा प्रमाणे that we have to live. त्या प्रमाणे जिवंक. Praise the Lord. Praise Thank you, God. Jesus. Thank you, Hallelujah. Jesus. Hallelujah. So we are going to see आता आमी पळोवंक येता
we all know that faith is very important for our Christian life, correct? आमकां कळीत आसा आमच्या क्रिस्ती जिविताक भावार्थ अति गरजेचो म्हणून. The word of God says, आता देवाचे उतार सांगता you cannot please God without faith. कित्याक भावार्थ नासतना आमकां देवाक मानूंक जायना Correct? म्हणटा. Hebrews 11:6 says, इब्रेव ग्रंथ 11:16 म्हणटा you cannot आ- please God, without- you cannot please God without faith. आमकां भावार्थ नासतना देवाक मानूंक जायना म्हणटा. So what is that faith? तर भावार्थ म्हळ्यार कितें? व्हॉट इज फेथ? भावार्थ म्हळ्यार कितें? Faith, व्हॉट इज फेथ? भावार्थ म्हळ्यार कितें तर? believing the unseen. बिलिव्हिंग इन द अनसीन म्हळ्यार दोळ्याक दिसनातल्यो संगत्यो आमी सत्मंच जावन आसा. In the world, संवसारांत you will not have evidence, तुमकां संवसारांत खंयचीच साक्ष ना, but the word of God पूण देवाचे उतार gives you evidence देवाचे उतार तुमकां साक्ष दिता to believe in the unseen. की ते दोळ्याक दिसनातले सत म्हणूंक. Okay, that what Hebrews 11:1 says. ते इब्रेव ग्रंथ बरयलो 11 ते पयली वळ म्हणटा Faith is the substance भावार्थ म्हळ्यार एक कच्च्या वस्तू जावन आसा. of things hoped for, आमी कितें आशेन असो भरोसो आसा त्या संगती वस्तूचो, the evidence of things not seen. आमकां दोळ्याक दिसना त्या संगतीचो थारो जावन आसा. You cannot see in the natural, कित्याक आमच्या स्वाभाविक दोळ्यांक दिसना, but the word of God पूण देवाचे उतार teaches you, आमकां शिकयता. makes you to ते आमकां कळीत करता believe सत मानूंक everything आनी एक संगती what God has completed for us. कितें देवान आमचे पसत संपूर्ण केला त्यो Okay. संगत्यो We all know that. आमकां ते कळीत आसा. Now how this faith works? आता हे भावार्थ कसो काम करता? Something happens. Praise God. Okay. When you take the tablets, the fever will go. Okay. Praise God. That is worldly way. So there is a spiritual way. How does the faith works? एक आत्मिक एक संगती आसा, कारण आसा, कशे भावार्थ काम करता म्हणल्या विशयान आत्मिक रितीन. Let's go to Galatians 5, आमी गलातकारांक बरयला 5 अध्याय घेया. 6. 5 अध्याय 6 वळ. Galatians 5:6. 5:6. In English it says, for in Jesus Christ neither circumcision availeth anything, nor uncircumcision, but faith which worketh by love. Yeah. हांगा बरयला, देखून जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत असलेल्यांक सुन्नत आसूनी उपकारना, ताचे ते उपकारता मोगा मरिफात वावरता तो भावार्थ. So now tell me, how does the faith works? तर भावार्थ कसो काम करता? Huh? ते असा आन्सर बसा सामा. Answer is there in the scripture only. How? Love. लाव मोगा मरिफात वावरता तो भावार्थ. So that faith worketh by love. कित्याक भावार्थ काम करता मोगा मरिफात. So when you see love in the Bible, it talks about agape love. केदाळ आमी पवित्र पुस्तक मोग म्हणलो शब्द वाचता या पळयता जाल्यार तो जावन आसा आगापे, जेजू देवा सारकेसो मोग जावन आसा. That is the highest form of love तो एक वर्तो मट्टासो मोग जावन आसा, which God is intended towards the human mankind. देवाचो उद्देश जावन आसलो ते मनशाक कळीत करूंक या दिवंक. You will never ever found that love in this earth. संवसारांत तुमी तसलो मोग पळोवंक या सोदून काडूंक साध्यत ना. Only one person can give, that is our Lord Heavenly Father through our Lord Jesus Christ. एकलो व्यक्ती मात्र आमकां दिवंक शकता, तो जावन आसा स्वामी जेजू क्रिस्त देवा मुखांतर. What Romans जेजू क्रिस्ता 5:5 मरिफात. says? त्या देखून रोमाकारांक बरयलो 5 अध्याय 5 वळ कितें म्हणटा? Hope does not disappoint you, आमकां भरवसो आमकां निराश करिना, but the Spirit pours us the love which is inside of us. कित्याक असलो भरवसो आमकां निराशी करिना, कित्याक आपले देणे म्हूण आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या मुखार देवान आपलो मोग आमच्या काळजांनी दाराळ ओतला.
Praise God. प्रेज गॉड. Okay, so the first time when you accept Jesus Christ as a Lord God and Savior, केदळा तुम्ही जिजूक पहिले पटी स्वामी सोडवणदार म्हणून स्वीकार करतात. the Holy Spirit comes inside of you. केदळा तेदनो पवित्र आत्मा तुमच्या भितर येता. The first and foremost thing what he does is पहिले पसंत तो काय कितें करता म्हणल्यार pouring out the agape love inside of us. तुमचो मोकार धराळ मापान तो आगापे या देवासारखी सो मोग वता. And through that agape love, आणि त्या मोगा वरवी we're going to operate in faith. आम्ही We have to operate in आम्ही faith. भावार्थान मेटा काडटाव. And now that faith helps us to receive everything from the आणि Lord. तेदना तो भावार्थ आमकां कितें बरा जाय ते आमच्या जिवितांत अनुभव करूंक कुमो करता. Are you understanding? आता समजले तुमकां? Okay. So faith is the engine कित्याक भावार्थ म्हळ्यार एक इंजिना भाशेन जावता. इंजिन घडटा तुमकां गाडयेचें इंजिन. and love is the fuel ताका that makes the engine run. कित्याक मोग जावन आसा फ्युएल या ऑयल या पेट्रोल म्हणयात ते इंजिन काम करूंक मोग म्हणले ऑयल इंजिन ऑयल गरज जावन आसा. Have you seen engine? तुम्ही पळयला इंजिन, Electrical engine, diesel engine. डिझेल इंजिन खंयचे Praise God. गाडयेचे. So what makes that engine to run, to pull so much of power? Either it needs diesel or it needs electricity. कितें ते इंजिन काम करी जाल्यार ताका डिझेल जायचे नाल्यार करंट जायचे. So without that the engine can't run. कित्याक ते दोनी खंयचेय नासतना काम करूंक जायना ते इंजिन. So in the same way, त्याच प्रमाणे if we want to live a Christian life, आमी ते बरे एक क्रिस्तांव जिवी जियेचे which we have been called for, कित्याक देवान आमकां त्या सुद्दां दिला. we need the fuel called agape love. त्या तुमकां आमकां एक फ्युएल जाय ते तेल जाय ते जावन आसा आगापे देवा सारखे मोग. That's what 1 Corinthians 13 says. You don't need to go there. त्या देखून पहिले कोरिंथ 13वी ओळ म्हणटा No matter what you have, कितें तुजेले आसा ताचेर न्ही, if you don't have love, जर तर तुजे ते मोग ना, that agape love of God, तर देवा सारखे तो मोग ना, you are nothing. तू कांयच उपकारा पडा नाही. Praise the Lord. प्रेज गॉड. Thank you, Jesus. थँक यू जीसस. Are you understanding? आता तुमकां समजता? So the faith is also from God, कित्याक भावार्थी देवा तावन येवचो जावन आसा. and that love, agape love, which we received when we are born again, आणि केदाळ आमी नव्या जल्माले हांव ते दाडा तो आमी आगापे लावी आमी स्वीकार केलो. that helps us to operate in faith. तो आमकां मोग असल्या वरी आमकां भावार्थान मेटा काडूंक कुमो करता. Praise the Lord. प्रेज गॉड. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Are you understanding? आता So समजता? faith worketh by love means, ताका म्हणजे भावार्थ काम करता मोगा मरिपात म्हळ्यार अर्थ म्हळ्यार always remember this example. अरे एका वेळार हे उदाहरण उडास दोरा. Faith is the engine. भावार्थ म्हळ्यार एक इंजिन जावन आसा भाशेन. Agape love is the fuel to that engine. आगापे लावन आसा त्या इंजिनाक जाय तितलें फ्युएल या ऑयल तेल जावन आसा. Praise God. प्रेज So now we आता- are going to learn आता आमी शिकोंक येता how to develop our faith आमचो भावार्थ कसो वाडोवचो म्हणल्या to विशयान operate in faith. कशे भावार्थान जियोंक. Okay, let's go to Ephesians 2:8. आमी त्या देखून एफेसकारांक बरयल्या दुसऱ्या ते 8वी वळख या. 2:8 and 9. 2:8 and 9. Ephesians 2:8-9. For by grace are you saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. ताचेर म्हळ्यार हांगा कुरपेचेर विश्वास दवरले वरवीं तुमकां सोडून लाभल्या जाल्यार ताच्या दयेन जाल्ले काम ते देवान तुमकां दिल्ले फुकट देणे जाल्ल्यान तुमचे वमटीचो फळ म्हूण तुमी कोणेय बाडाय उलोवंक नजो. How you have been saved? कशें तुमकां रक्षण मेळ्ळां तुमची सोडवून जाल्या? न्ही हांगा देवाचे उतरा प्रमाणे Answer is there. How you are saved? कशें तुमी बचाव जाल्यात या रक्षण जोडला या तुमची सोडवून जाल्या? वय बट हांगा बरयला कशें ताचेर म्हळ्यार कुरपेचेर. How many of you say I am saved by grace alone? कितले जण सांगतात हांव कुरपे वरवीं बचाव जाला म्हूण? आतवयर घाला कुरपे वरवीं. Okay, how many of you say that I am saved by faith alone? कितले जण सांगतात हांव भावार्था वरवीं बचाव जाला म्हूण? भावार्था वरवीं आतवयर घाला. So that is important. Both. त्या So देखून you- एक गरजेचे जावन आसा You दोन्ही. cannot
saved by grace alone. तुम्ही खाली कृपेवरी बचाव जावनात, You cannot saved by faith alone. खाली तुमच्या भावार्थावरी तुम्ही बचाव जावनात. So you need both grace and faith in an equivalent proportion कित्याक भावार्थ कृपा आणि भावार्थ एकाच मापाचे जायचे to be saved. कित्याक आमकां बचाव या सोडून जोडू. An example, एक्झाम्पल उदाहरण, you have salt. पळया तुमकां मीठ गोता, You मीठ put in the food. आमी खाणा घालता निस्ते करताना The घालता salt is made up of two components. कित्याक ते मीठ जायचे जाल्यार दोन संगत्यो जायचे ताका. What is that? किंजे पुरा कळीत आसा सॉल्ट मीठ जायचे जर One is sodium एक सोडियम and one is chloride. आणि एक क्लोराइड. Okay, it both mixes. ते दोन्ही सांगाता मिक्स करतात. You get a product called salt. ताचे सांगाता मेळल्यावरय ते मीठ जाऊन बदलाता. I don't know, it's sodium chloride or सोडियम आणि क्लोराइड नो. okay. Praise God. प्रेज गॉड. Okay, now when it equally mixed in one proportion, केदळा ते एकाच मापान सांगाता मिक्स करतात सांगाता you get that tasty product called salt. तेदळा ताका एक रूस येता मिठाची And that salt आणि ते मीठ makes your food tasty. त्या देखून ते मीठ घाल्ल्यावरी रुचीक जाता रांदप. If the salt is not there, जर तर मीठ ना रांदपाक food is not tasty. रांदप रुचीचे जायना. So you cannot say, I will take only sodium or I will take only chloride. त्या देखून तुम्ही सांगू जायना खाली हांव सोडियम यूज करता या फकत हांव क्लोराइड यूज करता म्हणून. So it has to be used in a proportion to get a product called salt. त्या देखून ते मीठ जाय जाल्यार दोन्ही समा एकाच मापान ते यूज करूंक जाता सारक्या मापान. So in the Bible, Jesus also promised us salvation. त्या देखून जिजूनी आमकां सलवासां बसयला And for that आणि salvation, त्या सलवासां खातीर we need grace, आमकां कृपा जायचे. which is God what completed on the ते cross, जावन आसा देवान ताच्या पुता मरे कितें कुर्सा संपयला ते जावन आसा. and faith. आणि भावार्थ It's my response to what God has completed. म्हजी जबाब जावं आसा जिजून कितें केला त्या कामा वयर. Are you understanding? आतां समजता तुमकां. So grace is what God has completed on the cross. कृपा म्हळ्यार जिजून कितें कुर्सार संपूर्ण केला ते जावन आसा कृपा. Faith, my response to believe what God has completed. भावार्थ म्हळ्यार कितें देवान कितें ताच्या पुता मरिफात केला ते सत म्हणजे जावन आसा ते भावार्थ. Another small example. आनी एक ल्हान उदाहरण दिता. So you in the afternoon we said we can go for lunch. दनपार आमी सांगले आमी जेवणाक येता म्हणून. Go for tea. आमी संजेर म्हणल्यार च्या पिवंक येता म्हणून. Correct? वय गे. Did you saw lunch and tea ready? तुम्ही पळयला की हांगा बसून रेडी असले. You saw with your eyes from down? तुम्ही हांगा जावन सकल रेडी जाल्ले पळयला की. You don't know. तुम ना. But because what we said, your response is you believed and you went and you took the lunch. कितें म्हळ्यार आमी कितें सांगला तुम्ही सत मानल्यावरी तुम्ही सकल वचून ते पळयले. That is what your response. ते जावन आसा तुमची रेस्पॉन्स जावन आसा. So the grace says everything is completed in the kitchen. ग्रेस काल सांगता अरी एक संपूर्ण गेला काही किचनार. And now you cannot say you take the plate and show me and then only I will come. तुम्ही आता सांगू जायना म्हाका प्लेट आनी दाखय ताच्या उपरांत येता सांगू जायना. So you believed तेन्ना तुम्ही सत मानले and you went for the lunch. त्या or तुम्ही for सत मानले पाती येल्यावरी तुम्ही सकल वचून गेल्यात. tea break. Praise God. वय, So in the same way, त्याच प्रमाणे everything God has completed अरी एक देवान संपूर्ण केला in the spiritual form. आत्मिक संसारांत It's grace. आत्मिक रितीन ती जावन आसा कृपा. Now that has to come into our life. तर आमच्या जिवितांत ते येजे तर We need that faith. आमकां भावार्थ जाय. I am believing, हांव सत मानता, I am receiving. हांव स्वीकार करता. Are you understanding? आता समजता. We need grace and faith to save. Now, त्या देखून आमकां कृपाय जायचे भावार्थी जायचे. in verse number 9 he says, this is not of your works, आता नवी ओळ काल म्हणटा तुमच्या कामावरवी नाही म्हणटा. but it is आणि ते कितें म्हणटा a gift of God. ते देवाचे एक देणे म्हणटा. So you cannot, the Bible says you cannot work for your salvation. त्या देखून पवित्र पुस्तक सांगता तुझे सलवासा तुवें काम करूंक जायना. You have to believe तुवें खाली सत्मानी जे that God has already completed, देवान संपूर्ण केलाय दळसो. and when you believe that, आणि के दाळा तू सत मानताय you have been saved. ते दाळा तुका बाचावी जाता. So this grace and faith is from God. त्या कृपा आणि भावार्थ ते मेळटा आमकां देवातावन. Praise the Lord. प्रेज गॉड. Okay, thank you Jesus. थँक यू जीसस. Okay, so this grace and faith is not of your works, त्या देखून कृपा आणि भावार्थ तुमचे कामाचे फळ नाही, but it is the work of God. ते देवाचे काम जावन आसा. It's a free gift. ते धर्मार्थ देणे जावन आसा. Correct. Now I'll show you another verse. आता अनेक तुमकां वाक्य दाखयता. Go to book of James.
जाकोबाचो बुक chapter 2, दुसरो अध्याय verse 26. 26वी ओळ. For as the body without the spirit is dead, so faith without works is also dead. Is dead also. 26 26. James 2:26. 2:26 जाकोब 3 असा 2 घाल 2 Jacob 2 asa. 2:26 लास्ट. जसे श्वास नसल्यार कुडीक जीवना तसे कर्ण्यो नसल्यार भावार्था की जीवना. Faith without works is dead. कित्याक कर्ण्यो ना जाल्यार सॉरी भावार्थ ना जाल्यार नो विदाउट फेथ Faith without works is dead. तर भावार्थाचे कर्ण्यो ना जाल्यार तुमचो भावार्थ मेल्लो भावार्थ जावन आसा. Okay. Paul in the book of Ephesians, he says, it's not of your works, but it is the work of God. It's a free gift. Whereas James says, if your faith is not put into action, then it is dead. एफेस घरां बरील्या पत्रांत म्हणटा तुमच्या वावंटीचो फळ न्ही हांगा काले म्हणटा जाकोब तर भावार्थ करणे ना जाल्यार तुमचो भावार्थ मेल्लो भावार्थ म्हणटा. Now there is contradiction. पूण आता ताजे मध्ये आता काले जाले एकामेका So what विरोध Paul is teaching, पूण पाऊल काले सांगता your works is not considered. तुमचे काम लेखा घेना. God's works is a free gift. देवाचे काम धर्मार्थ देणे जावन आसा. James is saying, हांगा जाकोब म्हणटा if you are not putting into works, जर तर तुम्ही कार्य घालना then your faith is not faith. तर तुमचो भावार्थ नाही म्हणटा. It's dead. तो मेल्लो भावार्थ म्हणटा. So both the authors are giving contradicting statement. Correct? एकामेका विरोध आसा वैगे स्टेटमेंट Is really contradicting. वैगे It looks like contradicting, but it's not contradicting. पूण पळोवंक तशें दिसता पूण तशें नाही ते. Okay, understand. आता In समजा Ephesians 2:8-9, it talks about salvation. उडास दोरा ते सल्वासावा विशयान उलयता एफिशियन 2:8 खंयचे Okay, सल्वासाव that बचावी is salvation. ते सल्वासा विशयान उलयता. But here is saying पूण हांगा कितें म्हणटा म्हळ्यार fruits of that you have been saved. फ्रुट्स फळ Your action, it's your fruit. फ्रूट म्हळ्यार आमचे ती फळां ताच्या वरी तुमी बचाव जाल्या म्हणटा हांगा. What is that fruit of the Holy Spirit? तर पवित्र आत्म्याची फळां म्हळ्यार खंयची Love, मोग, joy, peace, आनंद समाधान forbearance. All that 9 fruits are there. ते Fruit. 9 फळां आसात पवित्र आत्म्याची. Praise God. Are you understanding? So James is talking about the fruit, कित्याक म्हळ्यार हांगा जाकोब उलयता फळां विशयांत whereas Paul is talking about salvation. तो सल्वासावा विशयांत उलोवन आसा ते. Praise God. Are you Praise God. understanding? आता समजाले. And this fruit, that we need to produce this fruit, आमी we तो need the base called agape love. तो फळां आमच्या जिवितांत आमी पळयचे उत्पाद करीचे जाल्यार आमकां तो अगापे या देवा सारकेसो मोग जायचे. Are you understanding now? आता समजता तुमकां. So when James says, हांगा जाकोब म्हणटा if your faith without works is dead, तशें कर्ण्यो नातल्या तूं भावार्थाकी जीवना म्हणटा तो. which means you need that faith to produce the fruit of the Holy Spirit. कित्याक म्हळ्यार तो भावार्थ कित्याक जाय म्हळ्यार पवित्र आत्म्याची फळां आसा करूं. It's your action. कित्याक ते जावन आसा तुमचें कार्य. So I can say, आतां हांवें तुका सांगीत I am born again, हांव नव्यान जल्माला, I am saved, हांव बचाव जाला, I operate in love, हांव मोगान मेटा काडटा, and I preach a number of things. हांवें साहित्य संगत शिकयल्यात. When someone did something back against me, जर तर कोण म्हजे विरोध कांय कितें करता, if I did not love them or forgive them, जर तर हांवचो मोग करना या बक्षिना that I am dead. तर हांव मेला. Are you understanding? आतां समजता. Now when I don't operate in that love and forgiveness, जर तर हांव मोगान आनी बक्षाण्याची मेटा काडिना, the faith I received as a free gift, कित्याक भावार्थ म्हाका एक धर्मार देणे जावन आसले, I am स्वीकार not केलो, using it. हांव तो आतां उपयोग करिना. Now I am equivalent to dead. हांव तशें म्हळ्यार हांव एक मेल्ल्या बरी. Praise the Lord. प्रेज गॉड. Thank you, Jesus. थँक यू जीसस. Hallelujah. हालेलुया. So mainly in marriage, त्या देखून काजारी जिवितान प्रत्येक जावन there will be a lot of conversations, disagreements, this, that, and everything will come. एकामेका सोडवणे उलोवणे ते हर एक संगती काजार जिवितांत असतात. A person who is rooted in the word, जो व्यक्ती उतरांत घट जाला with the wisdom of God, त्या देवाच्या जाणव्यान can easily
can easily overcome that situation त्या वेळा सुलभ जाऊन त्या समस्येतून ताका भायर येवंक जाता using the word of God. कशे देवाचे उतर उपयोग करून. That's what James is talking here about. त्या देखून जाकोब त्या विशयान हांगा उलोवन आसा. Praise the Lord. प्रेज गॉड. Thank you, Jesus. Thank you, Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Are you understanding? आता समजा तुमका Clear? समजता. Okay. Now, how to put these things into action? आता हे सर सांगते कशे आम्ही कार्य अभ्यास करचे म्हणून. Let's go to 2 Peter chapter 1 verse 1 and 2. आता दुसरो पेद्रो 2 Peter chapter 1 चॅप्टर 1 verse अध्याय 1, verse 1 and 2. वर्स 1 जाऊन 2. Simon Peter, a servant and apostle of Jesus Christ, to them that have obtained like precious faith with us through the righteousness of God and Savior Jesus Christ, grace and peace be multiplied unto you through the knowledge of God and of Jesus our Lord. आपल्याला बरेला पहिली वळ दुसरी जेजू ख्रिस्ताचो सेवक आणि धर्मदूत जावन असलेल्या सिमोन पेद्रोनो आमच्या देवाचे आणि सोडवणारा जेजू ख्रिस्ताचे नीतिवंत करतेले सक्तेन भावार्थाचे देणे आणि आमचे सवे समासम अक्क जोडलेल्यांक बरोवचे. देवाक आणि आमच्या सोम्याक तुम्ही वळखले वरवी अधिक मापान कृपा आणि शांती तुमका लाभो. So in the first verse, Simon Peter is saying that the faith which is received from the righteousness of God is precious to him. ते साम पेद्रू हांगा कितें म्हणटा म्हणल्यार आमी क्रिस्तांत जावन तो जोडलो तो भावार्थ बारी एक अमूल्य जावन आसा म्हणटा. And in second verse, आणि दुसरी वळेर म्हणटा he's saying this grace and peace हे कृपा आणि शांती which we received when we are born again, केदळा आमी नव्या जल्माल्या तेन्ना स्वीकार केलो and those things will be multiplied in your life आनी त्यो संगती कितें आतां आमी चड आनी चड जे तर आमच्या जिवितांत through the knowledge of God. कितें देवाची समजणी ह्या जाणवाय मेळ्ळ्या वरवीं. From morning till evening, what you are getting here? आतां हांगा सकाळी जावन सांजे म्हणसर तुमकां कितें मेळोन आसा. You are receiving the word of God, the knowledge of God. आता देवाचे उतर मरिफा तुमकां देवाचे उतर समजणी जाणवाय मेळोन आसा. Praise the Lord. Thank Praise you, God. Jesus. Hallelujah. हालेलुया. So, you are getting the knowledge. आता तुमकां नॉलेज या जाणवाय मेळोन आसा देवाच्या Now, उतराची. your grace and peace and faith can be multiplied through the knowledge of God. आता ती समजणी जाणवाय मेळ्ळ्यावर आता कितें जावन आसा तुमची कृपा आनी शांती वाडोवन आसा चड आनी चड मापान. Now you have the instructions. आता ताच्या उपरांत काय आसा आमकां थोडे इन्स्ट्रक्शन थोडे नियम पाळोवंक आसात. And now you have to put that instructions into practice. केदाळ ती इन्स्ट्रक्शन या सूचना आमच्या जिवितांत आमी प्रॅक्टिस आमी अभ्यास करूंक आसात. Praise the Lord. प्रेज गॉड. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. So the more you spend your time in the word, केदाळ तुम्ही चड आनी चड वेळ देवाच्या उतरांत करसितात your knowledge will increase. केदाळ तुमची जाणवाय वाडोवन येता. Your understanding will increase. तुझी समजणी सोडून येता. And the Holy Spirit gives you the wisdom आता पवित्र आत्मा तुमकां ती जाणवाय दिता to apply these things in your life. तुमच्या जिवितांत खंयच्या रितीन कार्यरूपाक घालीचे म्हणली समजणी दिता. Praise God. प्रेज गॉड. Thank you, Jesus. थँक यू जीसस. Hallelujah. हालेलुया. Okay, now how to apply? How to build our faith? Apply and build our faith. आता कशे आमचो भावार्थ बांदून असो आणि कशे आमच्या जिवितांत तो कार्यरूपाक घालचो. How? कशे hearing And hearing. Okay, that is one way. Action, correct. That is the end result. Now you have to build. Without building your faith, आता you भावार्थ cannot वाडे put into नसताना action. आम्ही कार्यरूपाक घालूंक जायना. Okay, one is hearing. एक जावन आसा समा ऐकूंक आसा देवाचे There उतार is ऐकूंक. also one another way अनेक वाट आसा where Saint Jude is teaching us. आमकां जुदाच्या पथान शिकयता. Not this saint, the saint in the Bible. हो न्ही याचे नाव I am also saint, you are also saint. हांव सांत तुमी सांत. Praise God. Let's go to Jude, book of Jude, जुदाचे पत्र chapter 1. पहिली There's only one. एकच चॅप्टर आसा Let's जुद go to 20. जुदाचे नो सोल्ल्यार 120, Jude 120. जुद सेकंड हा तेच हा 20 20. 20 20 Wish. Okay.
But you, beloved, building up yourselves on the most holy faith, praying in the Holy Ghost, keep yourselves in the love of God, looking for the mercy of the Lord Jesus Christ unto eternal life. हांगा कितें म्हणटा, पूण तुमी मोगाच्यानो तुमच्या बहुपवित्र भावाताचेर तुमचे जिवीत बांदून हाडा. पवित्र आत्म्याच्या बळान प्रार्थना करा. देवाच्या मोगांत थीर रावा. आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त आपल्या काकुळटीन तुमकां सस्नाचे जिवीत दितालो त्या दिसाक तयार रावा. So Peter is saying, आता पेद्र म्हणलो precious faith. अमूल्य फेथ भावार्थ. Jude is saying, जुदा म्हणटा most holy faith. बहु पवित्र भावार्थ म्हणून. Now what we say about the faith we have received? तर आम्ही कंचो स्वीकार केल्या भावार्थ आम्ही कितें म्हणटा? Why Peter is saying precious and Jude is saying most holy faith? कित्याक पेद्र म्हणटा बहु अमूल्य आणि बहु पवित्र म्हणून कित्याक जुद म्हणटा भावार्थ? Because they have experienced that faith. कित्याक तांणी तो भावार्थ अनुभव केला. The same disciples, तेच सेम तेच शीज जावन आसलें. their life before receiving the Holy Spirit, how it was? केदाळा पवित्र आत्मा स्वीकार करच्या पयले तांचे जिवीत कशें जावन आसलें? There is no much interaction, or they were doing everything what Jesus said. कितें सांगताले ते पुरा तांकां करिनाटले, तितले ये नाटले, तांचे सकत नाटली करूंक. They were fighting for the position, तांणी काले का ते संवसारी रितीन एकामेका स्थाना खातीर झगडताले, thinking about the food. चिंताले खाणा विशयांत. They were asking how to feed these people. ते तांणी विचारले ह्या लोकांक कशें खाण दिवचे. They were asking, can we call the fire from heaven to burn? कित्याक तांणी म्हणलें सर्गांतल्यान उजो येवन पुरो नाश करूंक सांगलें. But the same disciples, पूण तेच व्यक्ती after receiving the Holy Spirit, केदाळा पवित्र आत्म्यान भरले, how was their life? त्या जाल्यार तांचे जिवीत कशें आसले? 100% operating in faith. त्या जाल्यार भावार्थान 100% तांणी कामां केली. So that's what Jude says, त्या most देखून- holy faith. त्या देखून जूद सांगता बहु पवित्र भावार्थ म्हणटा. Now he is also giving a option, also giving a way to build the holy faith. त्या देखून तो बहु पवित्र कशें बांदून असो म्हणल्याक तो वाटी दाखोवन दिता. How? कशें? Praying in the Holy Ghost. हांगा पवित्र आत्म्याच्या बळान प्रार्थना करा म्हणटा. Praise the Lord. प्रेज गॉड. Thank you, Jesus. Thank Are you you, Jesus. understanding? Praying in the Holy Ghost, पवित्र आत्म्याच्या बळान मागचें म्हणल्यार it's not stopped. Okay, it's comma. Okay, I think it is full stop here. Actually, in English version, it will be comma. कित्याक इंग्लिशार हांगा कोमा घाला, आमच्यार Which मात फुल means स्टॉप घाला. It's not over. ताचो अर्थ ते मुग्धो ना, कंटिन्यू आसा म्हणून. Keep yourself in the love of God. ताका म्हणटा देवाच्या मोगान ती रावा म्हणटा. Praying in the tongues is one thing. कित्याक बसाचे देणे मागचे एक विषय जावन आसा. Are you keeping that love of God in mind? तो मोग तुमच्या मनान तुमी दवरन आसात गी. So Jude is teaching us. आमकां जुदा शिकयता. So when you spend time in praying in tongues, केदाळा तुमी बसाच्या देण्यान वेळ कसितात, you can build yourself in the most holy faith. केदाळा तुमी बसाच्या देण्यान तुमी वेळ कसितना तुमचो भावार्थ बहु पवित्र भावार्थ जावन बदलतात. Praying in tongues, कित्याक बसाच्या देण्यान उलयतना always edify yourself. कित्याक ते तुमकांच उत्तेजन करता. Praying in tongues, प्रेइंग इन टंग्स. praying in tongues, बसाच्या देण्यान उलोवचे that is for your own edification. कित्याक तुमचेच उत्तेजन या बोधन करूंक. It's not for others. तो एरांक न्ही. Paul says in the book of Galatians, we don't need go there. आमी गलाशियन गोरेल्या पत्रांत पाऊल सांगता. In 1:12, I think he says that पहिल्या अध्याय 12 वेळेन तो म्हणटा the gospel which I preach, कितें हांव सुवार्थ प्रगट केल्ली, I did not get it from the people, हांवें सो लोकांत हांव घेतिल्ली न्ही, or no people taught me, कोणी लोकांनी म्हाका सांगली न्ही, but through the revelation of Jesus Christ. कितें जेजू क्रिस्ताच्या दिल्ल्या उगडापणावरी म्हाका मेळ्ळी जावन आसा. How? कशें? He spent more time in praying in tongues. कशें मेळ्ळी ताका? तो चड आनी चड वेळ बसाच्या देण्यानी कसितालो. Praise the Lord. प्रेज गॉड. Thank you, Jesus. थँक यू जीसस. Hallelujah. Are you हालेलुया. understanding? आता समजता? The more you pray in tongues, केदाळा तुम्ही चड आनी चड बसाचे देण मागतात, the more knowledge and revelation you get from the word of God. केदाळा तेन्ना तुमकां चड जाणवाय आनी तो उगडापण मेळटा पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन. And it always build your
faith. तेदाळा तुमचो तो भावार्थ वाडोवंक बांदून हाडूंक कुमो करता. Edify yourself. तुमकां तो बुद्धेजेने बोधन करता. So I can come and preach in tongues. हांवें हांगा येवन प्रीच करून जाता When I टांगसार. preach like la baba kada re shiko namala ha da 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 ra do do. Do you understand? आम्ही अशे ला बाबा बाका ला 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 मला ला म्हणून तुमकां समजता. 5 minutes you will be here, तुम्ही 5 मिनिटं आसतले हांगा and next 6th minute you say this brother got mad, आणि 6 मिनिटां सांगतालो समान and you म्हणटाले just go. आणि तुम्ही येताले. So when in public you cannot use that tongues, केदळा सकल आसतना आमी चड भासाचे उपाय करूंक जायना. but you can pray in tongues केदळा तुम्ही उपाय करूंक जाता भासाचे देणे personally, वैयक्तिक रीतीन spending time with the Lord. देवाच्या सांगात वेळ कसून. There are times थोडे वेळ आसात the Lord will call you to spend time with Him, देव अशे येता ताचे सांगात वेळ कसूंक. but still your natural instinct will not allow. केदळा तुमचे स्वाभाविक इन्स्टंट इंद्रिया सोडनात काम करूंक. Scriptures will not come into mind, कित्याक मनाक देवाचे उतार येना. and that time त्या वेळार you can use that praying in tongues. त्या वेळार तुम्ही देवाचे टंग्स या भासाचे देणे उपयोग करीचे. Okay. You can see two contexts in the Bible. कित्याक तुम्ही 2 भाग बळयतात बायबलान. One is praying in the Spirit, एक आत्म्यांतान मागचे, one is praying with the Spirit. आत्म्या सांगाता मागचे. Here it says pray in the Spirit. हांगा कितें बरयता पवित्रात्म्या इन मीन्स In पवित्रात्म्या सांगाता जायना. पवित्रात्म्या थंय ओट्टोगे पवित्रात्म्या थंय सांग हांगा घाल्या बरयला. 20. he changed. No, he went. I not to go there, brother. It's Put okay. Jude 1:20. No, I have 20. No, Jude. In and हांगा पवित्रात्म्याच्या बळ आणायला. होय, राईट. Okay. So one is praying in the tongues. आम्ही भासाच्या देणे उलोवचे. One is praying with the tongues. आम्ही भासाच्या देण्यास आणि पवित्रात्म्या सांगाता भासाचे उलोवचे. So there is a difference. तातून व्यत्यास आसा. Many a times जायते पोटी we prayed with the tongues, with the आम्ही- Spirit, आम्ही पवित्रात्म्या सांगात आम्ही मागता. which means ताचो अर्थ you pray in tongues or speak in tongues. आम्ही भासाचे उलयता या सांगता. The Spirit also helps you to pray in tongues. आमचो Pray with the आत्मोय tongues. आमकां मागोंक कुमो करता. So you can go ask and ask and ask, nothing is happening. केदळा घंटे गेल्यारय कांय जायना. But one thing is praying in the tongues. पवित्रात्म्या थंय एक जावन मागचे म्हणल्यार Allow the Holy Spirit to lead you and guide you. पवित्रात्म्या काम करूंक सोडचे आमच्या जिवितांत काम करूंक गाईड करूंक. So the Holy Spirit has to lead us and to guide us, correct? केदळा पवित्रात्मा काल आमकां सोलोन व्हरता आनी मार्गदर्शन दिता. That will happen ते केदळा जाता only when you pray in the Spirit. तेदळा पवित्रात्म्या सांगाता आमी मागताना. So the Spirit will come, तेदळा पवित्रात्मा येता He will lead you. तेदळा तो आमकां सोलोन व्हरता. You can clearly listen to the promptings of the Holy Spirit तेदळा तो प्रॉम्प्ट कितें ताचो आवाज हळू आमी आयकूंक जाता and you can go according to it. आनी तेन्ना ताच्या वाटे प्रमाणे वचूंक जाता. You can see in the book of Acts, तुम्ही don't go there, धर्मशाप ग्रंथ पळयल्यार where Philip ते फिलिपो will be led by the Holy Spirit. ताणे पवित्रात्म्यान ताका सोलोन So व्हेले. the Holy Spirit will lead him to the desert पवित्रात्म्यान ताका आरण्याक आपोवन व्हेलो. where he met that Ethiopian eunuch. कित्याक इथिओपिया म्हणल्यार इस्रायेक मेळोंक. Okay, that you can see that the Holy Spirit led him. ताका पवित्रात्म्यान आपोवन व्हेले. So he gives him a prompt. कित्याक तो प्रॉम्प्ट म्हणल्यार उलो हळू आवाज आयकलो ताणे. He can see that eunuch was reading the book of Isaiah. कित्याक तो इनक आयजायचो ग्रंथ वाचतलो. The Holy Spirit will prompt Philip, पवित्रात्म्यान ताका सांगले go near to the chariot. तू तो त्या रथा लागीं वच. Go along with him. ताच्या सांगाता वच. Praise the Lord. Thank you, Praise Jesus. God. Hallelujah. Hallelujah. So you can start praying with the Spirit, केदळा तुम्ही पवित्रात्म्या सांगाता तुम्ही सुरू करूंक आसा. and you have to end up in praying in the Spirit. ताच्या पवित्रात्म्या सांगाता मागीर आमी निमाणे अंत करूंक आसा. So praying in the Passages Spirit is you are allowing the Holy Spirit to lead you. That's the difference. तेदळा पवित्रात्म्या ते मागचे म्हळ्यार पवित्रात्म्याक सोडचे तुमच्या जिवितार मागोंक या कार्य करूंक. Praise the Lord. प्रेज गॉड. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. So Hallelujah. this, the weapon, एक आयुध जावन आसा. praying in the Spirit, आत्म्यान तावन मागचे it builds our faith. आमचो भावार्थ तो बांदून हाडटा. Many a times जायत्या पावटी we did not use it in the right way. आमी सारक्या रितीन असो उपयोग आमी करूं ना. Write down. बरें हा.
God has provided us देवान आमकां प्रोवायड या काय म्हणतात प्रोवायड केला या दिला म्हणयेत God has provided us with a powerful yet often overlooked supernatural ability. एक सत्यवंत often overlooked Supernatural Allow- ability. एक सत्यवंत अलौकिक आमकां हातेर ताणें दिला. God has provided us with powerful God act has of- provided us with a powerful yet often overlooked supernatural ability. Overlooked is like we just, it's okay. Just like that, neglecting it. We overlooked it. आम्ही त्याची गणने करून आम्ही powerlook yet often overlooked supernatural ability. Okay. That is the gift of speaking and praying in tongues. ते देणे म्हणल्यार उलोवचे आनी मागचे बसाच्या देण्यांनी. Okay, I'll repeat again. ते देणे म्हणल्यार God has provided us with a powerful yet often overlooked supernatural ability. Ephesians 1:3. No, that is this is the writings which God has provided us with God has provided with a powerful yet overlooked super- supernatural ability, the gift of speaking or praying in tongues. You can paste and send me? No, not possible. Huh? Paste and send. This I can check with Kannada. To whom you? Yeah. What's But I don't have WhatsApp. okay. Praise God. Okay. Praise God. It's a gift of God. And it's a supernatural ability which many a times we have overlooked, which means we did not used as it is. आम्ही जायत्यापटी हे सारख्या रीतीन आम्ही असं उपयोग करूना एक देवाचे एक धर्मार्थ देवने आणि अलौकिक रीते काम करूंक देवान दिले एक देणे जावन आसा. What Evan 3 says, Ephesians 1:3 कितें म्हणटा एफेसकारांक बरयल्ले पयलो अध्याय 3री वळो. Blessed be God the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. असलो जावन देव आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप क्रिस्तासोवे आमकां आसा त्या एकवटांत सर्गींची सर आत्मीक देणी आमचे वयर वतून ताणें आमकां आशिर्वादांनी भरल्यात. So, praying in tongues or praying in the Spirit or speaking in tongues or speaking in the Spirit, it's a supernatural spiritual blessing which we have received from our Heavenly Father. आमी एक आत्म्यातावन मागचे बसाचे देणे या आत्म्यातय मागचे जावन आसा एक देवातावन मेळ्ळे आमकां अलौकिक एक आत्मीक देणे जावन आसा. See, there are so many gifts which has been said in 1 Corinthians chapter 4. आमकां जायते Okay. देण्या विशयांत कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पत्रांत बरयल्यात. All those will be given to you according to Holy Spirit desiring of ourselves. The more you desire, that gift will be given. ती पुरा गिफ्ट या देणे कशें मेळटा तुमची किशी आशा आसा त्या प्रमाणे पवित्र आत्मा आमकां दिता. So I can desire the gift of preaching to many places. म्हाका आतां आशा आसा जायत्या जाग्यांनी वचून प्रगट करूंक So, सुवार्ता. according to my desire, the Holy Spirit gives to me that gift of prophecy, that preaching the word of God. तो काले करता पवित्र आत्मा म्हाका तो ते देणे दिता त्या उतरा प्रमाणे शिकोवंक. Some people might desire in the music ministry, जायत्या जाणांक आशा आसता म्युझिक मिनिस्ट्रींत playing keyboard or guitar or drums or flute, anything. कीबोर्ड जावं पुरो ड्रम या खंयचेय साधन खेळोंक. So again the Holy Spirit gives that gift. ते जाल्यार पवित्र आत्मा तांकां थ्यामा बसो एक देणे दिता. Some people want in healing, थोड्यांक जाय ते गुण करचे विशयांत so they focus on healing. ते फकत ते गुण करचे विशयांत मात ते फोकस आसा So उद्देश according आसा. to the desire, आणि Holy Spirit will give the gift. खंयच्या मापान तुजो आदे काय म्हणटात आशा आसा औंडे आसा त्या प्रमाणे पवित्र आत्मा दिता. But this gift of tongues, पूण हे भासाचे देणे जावन आसा it is for everyone. ते हर एकल्या बसो.
Praise the Lord. प्रेज गॉड. Thank you, Jesus. थँक यू जीसस. Hallelujah. हालेलुया. Everyone can pray. हर एक व्यक्तीने मागवून जाता. So there is no discrimination in the kingdom of God. तातूंत ते काय भेदभाव काय ना देवाच्या राजान. Mark 11:24 says, मार्क 11:26 म्हणता, if you believe, तुम्ही सत मानतात you shall receive. तुमका मेळटले. Brother, don't change. You keep in Ephesians 1:3 only. एफिशियन मंत्रीन दोर ब्रदर. Many sometimes I'll go into the scripture which we don't need to go. Sometimes the Holy Spirit will say. So it says, believe what you receive. कितें सत माना आणि तुमका मेळटले म्हणटा. Okay. So that is the spiritual blessing, ते एक आत्मिक बेसांव जावन आसा ते. a supernatural ability ते अलौकिक एक सकल जावन आसा सामर्थ्य. which will help us to build ourselves. हे आमकांच बांदून हाडूंक कुमो करता. Are you understanding? आता समजाता तुमका. Praise the Lord. Praise Thank God. you, Jesus. Thank you Jesus. Hallelujah. Hallelujah. And in Mark 16:17 it says that believers मार्काचो 16:17 म्हणटा, shall pray in new tongues. सत म्हणताले हर एकले भासाचे देण्याने उलयतले म्हणटा. Are you understanding? समजाता तुमका. So this gift of precious supernatural gift ability which has been given to us, but most of the times we overlook that spiritual ability. हे देवाने एक अत्यमूल्य आमकां देणे गिफ्ट दिला, पूण आमी ते आमी चड जावन आमी उपयोग करिना आमी. So some people will think in a different way that Holy Spirit is tongues. थोडे चिंता पवित्र आत्मा म्हणल्यार देणे म्हणून टंग्स. Tongues is not the Holy Spirit. Okay. देवडास दोरा टंग्स म्हणल्यार पवित्र आत्मा न्ही. Tongues is the one of the gift of the Holy ते Spirit. पवित्र आत्म्याचे एक देणे जावन आसा भासाचे देणे. भासाचे देणे पवित्र आत्मा न्ही. ते एक देणे म्हणल्यार ते पवित्र आत्म्याचे एक देणे जावन आसा भासाचे देणे. It's a supernatural ability which means तसं हे अलौकिक एक एबिलिटी सामर्थ्य म्हणल्यार असो अर्थ म्हणल्यार you can directly connect with our heavenly तुम्ही Father. डायरेक्ट सीधा तुम्ही सर्गींच्या बापा लागीं कनेक्शन करून जाता When you संपर्क. pray or speak in tongues, केदाळा तुम्ही मागतात या टंग्सार प्रेयर करतात, no one can understand what you are praying. कितें तुम्ही उलयतात भासाचे देण्याने कोणाय कितें समजना कळी जायना. Only 3 people can understand. काल ते गांव मात्र कळी जाता. Who is that? कोण बरा? Heavenly Father, सर्गींचो बाप, Jesus Christ, जेजू and the Holy Spirit. आणि पवित्र आत्मा. No one can understand those things. कित्याक कोणाय बाकी कोणाय कितें समजना खंयची भास म्हूण. Even your mind also, which is unproductive. तुमच्या मनाक समेत ताका पात्र ना. That's what supernatural ability is all ताका about. म्हणजे ते अलौकिक एक सामर्थ्य म्हणून. The best part is, तातूंत बरें कितें म्हणल्यार you pray in tongues to the Father. केदाळा तुम्ही बापा लागीं भासाचे देण्यान उलयतात, When He gives you, केदाळा ताणें तुमकां दिलें, He gives back in human wisdom. तो काले करता ताची मनशाची जाणवाय दिता. See how beautiful it is. कितले पळय कितले सोबीत तें. He gives you in a human wisdom so that you can put into practice. कितें तुमी उलयल्यात त्या मनशाच्या जाणव्या प्रकार तो तुमकां फाटी दिता आणि ते तुमच्या जिवितान कार्यारूपाक घालूंक जाता. I've shared many times. हांवें जायते फाटी वांटून घेतला. My elder son was in the hospital. म्हजो व्हडलो पूत हॉस्पिटल आसलो. My younger son was also in the म्हजो hospital. धाकटो पूत हॉस्पिटल आसलो. And recently in the month of August, even my wife also admitted in the ICU. ऑगस्ट म्हयन्यान म्हजी बायली हॉस्पिटल आसली. All the 3 times, एका तिनी पावटी संदर्भांनी there is so much of pressure in my mind. जायते प्रेशर म्हज्या मनात आसले. What will happen? कितें जातलें, What is the future? This and that, and many things will running in my mind. कितें भविष्य तशें अशें जायत्यो संगत्यो म्हज्या मनांत गुंतल्यो. At that time, आनी त्या वेळार the Holy Spirit remind me, पवित्र आत्म्यान म्हाका कळीत केलें, pray in tongues, भासाचे देण्यानी माग, pray in the Spirit. आत्म्यात सांगाता माग. My faith was low. म्हणजे भावार्थ उणो आसलो. When I started to pray or speak in tongues or pray in the Spirit, केदळा हांव आत्म्यान मारले या भासाचे मागले. Romans 8:26 says, रोमाकारांतलो 8वो अध्याय 26 ओळ म्हणटा, when you are weak, केदळा तुमी असकात, the Holy Spirit will intercede on your behalf, केदळा पवित्र आत्मा तुमच्या मरिफात तुमच्या पासून विनंती करता. and he will utter words which cannot be spoken. तुमका कळीत नातले तो असका सुस्कार आणि देवा लागी विनंती करता म्हणटा. Go to Romans 8:26. आम्ही रोमाकारांबरोबर 8 अध्याय 26 वेळेक या. Romans 8:26. Likewise, the Spirit also helpeth our infirmities, for we know not what we should pray for as we ought, but the Spirit itself maketh intercession for us with groanings which cannot be
uttered. तशेंच आमच्या अस्कत कायेंत आमकां आत्म्याचो आदार आसा, कित्याक कितें आनी कशें मागचें तें आमी नेणाव जाल्ल्यान उतरांनी उसारूंक जायना. ते आत्मसो आमचे खातीर आपल्या आस्कार सुस्कारांनी विनंती करता. So when you are weak, केदळ आमी अस्कत, you do not know what to do, तुमकां कितें करचें म्हूण कळीत आसना, and your faith is going down, तेन्ना तुमचो भावार्थ सकल येता. praise the Lord. प्रेज गॉड. And now at that time the Holy Spirit will remind you to pray in tongues. त्या जाल्यार पवित्र आत्मा उगडासा करता भासाच्या देण्यानी मागोंक. With the scriptures, he will also remind you with the scriptures, त्या जाल्यार देवाच्या उतरान तो तुमकां उगडासा हाडटा. and you start building your faith, त्या जाल्यार तुमचो भावार्थ तुम्ही बांधून हाडटात. and you will be full of confidence. त्या जाल्यार तुम्ही तुमचे ते काय म्हणतात कॉन्फिडन्स असता. So all the 3 times अरी एका in तीन my, फावटी in my difficult circumstances, म्हणजे तीन त्या समस्या वेळार कष्ट वेळार God only gave that verse 41, Isaiah 41:10. देवान म्हाका ती देवाचे उतर दिले आयझाया 41:10. Do not be afraid, तू भिये नाका, for I am with you. हांव तुजे सांगात आसा. So when I take that verse and start praying in tongues, केदाळ ते उतार काणगून हांवें भासाचे देण्यानी मागूंक सुरू केलें. my faith started to increase. त्या जाल्यार म्हजो भावार्थ वाडून येवंक सुरू जालो. Recently my wife was in ICU. थोड्या दिसांनी म्हजे बायल आयसीयूर आसले. When I started to pray in tongues, केदाळ हांवें भासाचे देण्यानी मागूंक सुरू the केलें. Holy Spirit reminded me about my elder son and my younger son, त्या जाल्यार म्हाका पवित्र आत्म्यान उडास हाडले म्हज्या धाकट्या आनी व्हडल्या पुता विशयांत. and how we fought the battle using the word of God. कशें देवाचे उतार उपयोग करून कशें झुजलो त्या विशयांत. Use the same thing, त्याने ह्या वेळार तशेंच केलें and the result is आनी ताची फलितांश victorious. जैते वचून. Praise God. प्रेज गॉड. Thank you, Jesus. थँक यू जीसस. I never spoke anything which is negative. हांवें त्या वेळार खंयचें कितें नकारात्मक आसा तें उलोवंक ना. I never told to many people. हांवें जायत्या लोकांक सांगूंक ना. Only close people knows about it. कोणाक म्हाका कळीत आसा म्हजो क्लोज आसा तांकां मात हांवें सांगलें. And when they ask, आनी केदाळ तांणी विचारलें I will always say, आनी हांवें सांगचें she has been healed. ती गुण जाल्या. Praise the Lord. प्रेज गॉड. Thank you, Jesus. थँक यू जीसस. It is only for me. ते खाली म्हज्या पासत मातगी म्हाका मातगी Is it only for me? हे म्हाका मातगी No, it is also for you as well. तुमकां हर एकल्यांक जावन आसा ते. Your circumstances might be different. तुमचे समस्या परिस्थिती दुसरी आसूं बरो. For me, it's my wife has to be healed. कित्याक म्हज्यान म्हजी बायल गुण जाली. For others, it might be a different thing. तुमच्या विशयान दुसरें कांय आसूं बरो. But the application is the same. पूण ताका एप्लिकेशन पुरा हर एक आगी सेम जावन आसा. Praise the Lord. प्रेज गॉड. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. I'm getting it. So that is one. ते एक विषय जावन आसा. Praise God. प्रेज गॉड. Write the next line. आता दुसरी आमी लायन बरया. Our ability to pray in tongues आमकां भासाच्या देण्यानी मागचें सामर्थ्य जावन आसा. and strengthen our faith. आनी आमचो भावार्थ घट करूंक Strengthen our faith can only be realized आमकां फकत कळीत जाता if we use the gift as God intended. कित्याक देवान खंयच्या उद्देशाक दिल्या त्या कारणाक उपयोग केल्ल्या वेळार मात्र कळीत जाता. I'll repeat again. Our ability. Our ability to pray in tongues and strengthen our faith आमकां आमी आमचे सामर्थ्य भासाच्या देण्याचे सामर्थ्य आनी आमचो जे भावार्थ बांदून हाडूंक our ability to pray in tongues and strengthen our faith can only be realized ते आमकां कळीत जाता फकत कळीत जाता if we use the gift आमी ते देणे उपयोग केल्ल्या वेळार as God intended. खंयच्या उद्देशाक देवान दिला त्या उद्देशाक उपयोग केल्यार मात्र आमकां भासाच्या देण्याचे बळ सामर्थ्य आमकां कळीत जाता. Praise God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise So, God. the gift of speaking in tongues, कशें ते देवाचे देणे जावन आसा भासाच्या देण्यानी उलोवचे it is already inside of you. ते हर एक आमच्या भितर आसा दळसू. When you receive the Holy ते Spirit, जाल्यार तुमी पवित्र आत्म्याक स्वीकार केलो. the Holy Spirit gives that ability to. पवित्र आत्मा तो तुमकां ते सामर्थ्य दिता. But now, आता you have to use it. आता आमी ते उपयोग करूंक आसा. Only then you will be realized ते जाल्यार मात तुमकां कळीत जाता that we can strengthen or deepen in our faith. ते जाल्यार मात आमचे तो भावार्थ घट करूंक जाता आनी गुंडायेंत बांदून हाडूंक There जाता. are so many gifts which God has given to us. कित्याक आमकां जायते देणे देवान आमकां दिल्यात. Are we using it? आमी ते उपयोग करनासा.
Or we go to some people and asking for, can you pray for me? या आम्ही यारा सांगता लोकांक सांगता वचून म्हजे बसून मागता म्हणून विचारता की सांगता की Papa was gave an example. आमकां सकाळी ब्रदरान उदाहरण दिलें. He said that pray for me means म्हजे लागीं मागचें म्हणल्यार मागा म्हणल्यार म्हज्या बसत you're giving the hall ticket तो मी हॉल तिकेट दिता तांकां and asking them to write exam आनी परीक्षान तुमी बरे म्हणटात on behalf of you. आनी म्हजे बदलाक तूं वचून परीक्षा बरी म्हण. When you have the ability to write the exam and pass, केदाळा सॉरी when you have the ability to write the exam and pass, केदाळा तुका ती सामर्थ्य मेळटा ती परीक्षा बरोवची. why you need other person's help? कित्याक तुका हर अनेक व्यक्तीची गरज कितें आसा Are you understanding? आतां समजता. So the gift is inside of you. कित्याक ते देणे तुमच्या भितर आसा. Now you have to use it. आता ते आमी उपयोग करूंक आसा. So when you use more and more, तशें आमी कशें आमी चड आनी चड आमी ते उपयोग करता. it will strengthen your faith. ते दळ आमकां चड आनी चड आमचो भावार्थ ते बळादी करता. God has given the power and authority कित्याक देवान आमकां अधिकार आनी सामर्थ्य दिला to cast down demons. वायट शक्तीक सैत शक्तीक दवणावंक. So you have to believe it, आमी सत मानूंक आसा take the scripture, आनी देवाचे उतार काडूंक आसा and you have to pray over with people. आनी लोकां वयर आमी मागोंक आसा. When you use that, केदाळा तुमी उपयोग करतात. when that person get healed, केदाळा तो व्यक्ती गुण जाता. you will understand, त्याला तुमकां समजता oh, this ability is inside of me. ही सामर्थ्य म्हज्या भितर आसा म्हणून I did not use for all these days. आमी इतलो वेळ म्हणसर तो उपयोग करूं ना. And you start practicing it. केदाळा तुमी अभ्यास And you करतात start practicing आनी it. केदाळा अभ्यास करतात. And you start practicing it. केदाळा अभ्यास करतात. And when someone comes, you will not hesitate to pray immediately for them. केदाळा कोणी तुमचे लागीं येताना तुमी फाटी मुखार पळयनात तुमी सक्षांत मागण्या करतात. Most important is जायते गरजेचे विशय म्हणल्यार you have to teach them तुमी तांकां शिकोवंक आसा how to do it for others as well. कशे हेरां पासून तुवें उपयोग करचे विशयान. Praise God. प्रेज गॉड. Thank you, Jesus. थँक यू जीसस. Hallelujah. हालेलुया. Okay. The disciples went and asked Jesus that increase our faith. जेजूच्या शिष्यांनी वचून जेजू लागीं विचारले की आमचो भावार्थ सडय म्हूण. In Luke chapter 17, verse 5. लुकासो 17वो अध्याय 5 वळो. Gospel of Luke 17, verse 5. लुकासो 17वो अध्याय 5 वळो. 17:5. And the apostles said unto the Lord, increase our faith. हांगा कालमडी एक पटी धर्मदूत सोमिया लागीं म्हणाले आमचो भावार्थ सडय. Praise God. प्रेज गॉड. So what was Jesus' response? ताका जेजूची प्रतिक्रिया जवाब कशी आसली. So immediately he called the disciples, ताणें सेक्शन शिसांक आपयले asked them to kneel down, line, आनी तांणी सांगले दिमी घाला लायनीर and he went and laid on each 12 of them. आनी हर एक लायन माथ्यार हात दवरून मागले. They received faith. Correct? त्या जाल्यार भावार्थ येयलो तांकां. What he did? ताणें कितें केलें. Second 6 verse. He said about the parable of the mustard seed. ताणें ओपार सांगली कशे सस्वाच्या बियाची. Have you seen mustard seed? Definitely तुमी you would पळयला have की seen. सस्वाची बी How big it is? कितलो व्हडलो कण ते ससाव. Very small. एकदम ल्हान. Okay. What does Jesus tells about us, the small? जेजू खंयच्या विशय सांगूंक अशें येता ते ल्हान सांगत म्हळ्यार खंयच्या विशयान. Is he talking about the little faith? तो विशय सांगता की तो ल्हान भावार्था विशयांत. भाई ताचो अर्थ कितें. ल्हान इल्लो भावार्थ असल्या पुरो म्हणटा की. Does he talks about little faith? तो उलयता त्या ल्हान इल्ल्या भावार्था विशयांत इल्लो भावार्थ म्हणून. Then what? तर काय कितें जावन आसा विशय. He gives a parable about that ability of the seed तो can त्या grow into forest. त्या तो ओपर्यंत कितें सांगता म्हळ्यार त्या सस्वाच्या बीच सामर्थ्य सांगत आसा ते वाडोवन जड जावन व्हडले रूख जाता फॉरेस्ट. So that small seed has the ability. ती म्हळ्यार ल्हान बी म्हळ्यार तातूंत सामर्थ्य आसा सकत आसा सामर्थ्य. Praise the Lord. प्रेज गॉड. Thank you, Jesus. Thank you, That Jesus. seed has the ability to produce into forest. त्या एक ल्हान बियावरी व्हडले रानत जावंक
साध्य असा. So word of God is the seed. कित्याक देवाचे उतार म्हणल्यार एक ल्हान बी जावन आसा. Each and every seed अरी एक खंयचेय बियो has the ability तातूंत सामर्थ्य आसा to produce उत्पाद करूंक 100% harvest. 100% फळ येवचे बरी येता तातूंत But मेळटा. it all depends upon पूण ते हरी एक वंदून आसा about the soil, मातये वयर वंदून आसा. your heart condition. तो म्हणल्यार आमचे काळजाची परिस्थिती. Praise the Lord. प्रेज गॉड. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. So when you have a seed like a mustard, you have a faith like a seed of a mustard seed. केदाळा तुमकां ससवाच्या कानांतलो भावार्थ आसता. He says, तो म्हणटा if you can speak to a mulberry tree तुमी त्या तुतीच्या रुखाक उलोवंक जाता to be uprooted तुका सुमटून काड म्हणून and to go in another place, आणि अनेक जाग्यार असो म्हणून it shall go. आणि तो येता म्हणटा. It will obey your voice. ते तुम्ही किती सांगला त्या सांगल्याक ते विधेय जाता म्हणटा. Now do you see that ability which is inside of us? आता तुम्ही पळयले की हरी एक ती सामर्थ्य तुमच्या भितर आसा. And now you have to start applying it. आता काले करीचे ते आमच्या जिवितान ते कार्यरूपाक घालीचे. So you have been born again, केदाळा तुम्ही नव्यान जल्माल्यात. not a corruptible seed, तुम्ही अविनाशी बिया वरवी नाही, but through the incorruptible seed. तुम्ही विनाशी बिया वरवी नाही, That is- अविनाशी बिया वरवी. That is the word of God. ते जाऊन असा देवाचे उतार म्हणले बी जाऊन असा. So that word of God is inside of you, ते देवाचे उतार म्हणले बी तुमच्या भितर असा. and that word of God can grow into bigger and bigger and bigger. ते देवाचे उतार वाढवून सड आणि सड वोड जाऊन वाटता. It depends upon you. ते हरी एक तुमचे वयर वंदून असा. So that's what Jesus is comparing that faith to a mustard seed, which means the ability. त्या देखून तो त्या आमचो भावार्थ त्या ससवाच्या कानाक तुलन करता. तसो अर्थ म्हळ्यार त्या बियाक असली ती सकत या सामर्थ्य. So when you receive that word, केदाळा तुम्ही ते उतार स्वीकार करतात, you have to practice it. तुम्ही ते अभ्यास करूंक असा. If you don't know how to apply, तुमका केदाळा कसे कार्यरूपाक घालूंक कळीत ना, pray in tongues. त्या देखून तुम्ही ते भासाचे देण्याने मागाचे. You don't get the understanding, केदाळा तुमका समजणी मेळना, tell the Holy Spirit, तुम्ही पवित्र आत्म्याक सांगा I don't understand this word, म्हाका हे समजना हे उतार. and I know that this word has the ability to produce 100% harvest, कित्याक म्हाका कळीत आसा या उतराक सकत आसा 100% फळ हाडूंक. and I want to experience that 100% harvest त्या देखून म्हाका 100% ते हार्वेस्ट या फळ पळोवंक जाय पीक in my life, म्हज्या जिवितांत. and you help me in that, त्या देखून म्हाका कुमक कर and you start praying in tongues, आणि भासाचे देण तुम्ही उलया. you will get the revelation, त्या जाल्यार तुमकां उगडापण मेळटा you will get the understanding. आणि त्याला तुमकां समजणी मेळटा. Praise the Lord. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Understanding. So the seed as a 100% harvest. कित्याक त्या बियांत आसा 100% पीक या फसल हाडचे ते सामर्थ्य. Don't settle for 30 or 60. त्या देखून 30 आणि 60 तृप्त जायनाकात. In the parable of the sower and seed, we saw that the seed brought 30, 60 and 100. आम्ही ओंपियाच्या उपरांत पळयता 30, 60 आणि 100 वांट्यांनी फळ दिता. Right? Don't settle for 30 and 60. त्या देखून 30 आणि 60 तुम्ही तृप्ती पावनाकात. Always settle for 100%. केदाळाय तुम्ही 100% पीक दिवंक फळ अशें या. Because in the new covenant, कित्याक नव्या करारांत you have the fullness of God. कित्याक देवाची संपूर्णता तुमचे दे आसा. Whatever belongs to God, कितें देवाचे आसा, whatever belongs to Jesus, कितें जेजूचे आसा, God has given to us in a full portion. हरी एक ते संपूर्ण रितीन देवान आमकां दिला. In the Old Testament, it is a double portion. पोरण्या करारांत double portion. दोड्या मापान असले, In the New Testament, पूण नव्या करारांत it is always full portion. ते संपूर्ण मापान जावन आसा. It's the fullness of God. ते जावन आसा देवाची संपूर्णता. Okay. So what we wrote, our ability to pray in tongues and strengthen our faith can only be realized if we use the gift that God has intended to. हे आमकां फकत कळीत आसा देवान दिलो उद्देश. केदाळा म्हळ्यार ताची सामर्थ्य आमी कशे भावार्थान हे भासाचे देणे उलयल्या वरवीं. Praise God. Thank you, Jesus. Hallelujah. And now you start using the gift. आता आमी ते देवान दिल्ले देणे उपयोग करचे विशयान. There are various gifts are there. ते जायते नमण्याचे देणे आसात. Now you ask the Holy Spirit, आता आमी पवित्र आत्म्या लागीं विचारीचे which one would be, which would I have to do?
खंयच्या देण्या विशयांत आमी कायम करूंक आसा म्हूण The Holy Spirit will put the desire. त्या वेळा त्या विशयांत पवित्र आत्मा तुमचेर आशा घालता Focus on that one आणि त्या विशयांत फोकस करूंक ध्यान धरूंक करता and build your faith on that. आणि त्या विशयांत तुम्ही भावार्थ बांदून हाडूंक आसा Praise the Lord. Thank you, Praise God. Jesus. So Hallelujah. you need to intend voluntarily. You have to use that gift which God has given to you तुम्ही त्या इंटेंट मीन्स voluntarily. God has given me. I have to use it. देवान आमकां दिला ते आमी उद्देशपूर्वक ते उपयोग करूंक आसा आमी So I have to desire. त्या देखून म्हाका आशा जाय The आशा more I desire, कशें हांव चड आनी चड हांव आशेता the more revelations I will get तेन्ना on that चड particular area. चड आनी चड त्या एका विभागांत म्हाका त्या एरियान म्हाका संपूर्णता मेळटा Praise the Lord. प्रेज गॉड Thank you, Jesus. Thank you, Hallelujah. Jesus. Write the Hallelujah. next line. आमी नेक्स्ट लायन बरया The gift of tongues बसाच्या देण्याक gift of tongues requires an act of faith. ताका गरज आसा भावार्थाचे कार्य Gift of tongues requires an act of faith बसाच्या देण्याक भावार्थान काम करचे या कार्या घालचे गरजेचे जावन आसा each time it is practiced. केदाळा पुरा आमी अभ्यास करता हर एका वेळार ते भावार्थान आमी कार्य रुपाक घालचे गरज जावन आसा बसाचे देणे Okay. And by exercising your faith आमचो भावार्थ आमी अभ्यास करूंक and exercising your faith in this way, आणि ह्या रितीन आमी आमचो भावार्थ अभ्यास करूंक you can increase and strengthen the measure of faith you have. आमचे ते आसलेलो आमी भावार्थ बळादीक करूंक आसा ज्या मापान I'll repeat again. The gift of tongues requires an act of faith each time it is practiced. आमचे गिफ्ट ऑफ टंग्स बसाचे देणे गरज आसा हर एका वेळार भावार्थान आमी कार्य रुपाक अभ्यास करूंक And by exercising your faith in this way, आणि ह्या रितीन तुमचो भावार्थ अभ्यास करूंक you can increase and strengthen the measure of faith you have. हेच्या वरवीं आमचो ते असलो भावार्थ सोडोवंक आमकां मेजर ऑफ फेथ Measure of faith. Measure. आमकां सोडोवंक आनी बळादी करूंक भावार्थ वाडोवंक आनी सोडोवंक कारण जाता Praise God. Thank you, Jesus. Praise Hallelujah. So every time when you start praying or in the tongues or praying in the Spirit, it is an act of faith because you believe that Holy Spirit is inside of me and He given me the gift and I have to use it. केदाळा आमी भावार्थाचे देण्यान उलयता एक बसाचे देण्यान उलयता एक भावार्थाचे एक मेट जावन आसा या काम जावन आसा कित्याक पवित्र आत्मा आमच्या भितर आसा And now you are exercising that faith daily, practicing in tongues every day. केदाळा हांव हे सदां अभ्यास करता बसाचे देणे उलोवचे Now it will increase and strengthen the measure of faith which is inside of you. कित्याक खंयच्या मापान आमचो भावार्थ आसा तो वाडोवन आनी चड बळादीक जावन येता Okay, book of Romans 12 chapter 3 says that everyone has been given a measure of faith. The कित्याक measure of faith. रोमाकारां बरयलो 12 अध्याय 30 वळ म्हणटा हर एकल्याक जे एकाच मापासून भावार्थ Given मेळला दिला a म्हणून. measure of faith. And now Because- that faith has to be grown. आतां आमकां एकाच रितीन दिल्लो भावार्थ आमी तो वाडोवंक आसा So Holy Spirit will help you to strengthen and increase that measure of faith which God has put inside of you. कितें पवित्र आत्मा आमकां कुमो करता खंयच्या मापान आमचो भावार्थ आसा तो सोडोवंक आनी बळादी करूंक पवित्र आत्मा आमकां कुमो करता How? कशें By praying in the tongues. केदाळा तुमी भासाच्या देण्यांनी उलयतना Praying in the Spirit. आत्म्यान उलयतना Praise God. प्रेज गॉड You see this brother Hillary. आमी तुमी पळयल्या भावाक Have you noticed some difference in him today, this time? What is that? कांय मनी तुमी ताचे ते व्यत्यास डिफरन्स पळयला What is the difference you saw in him? You don't tell. कितें तुमकां You have ताचे seen ते him for व्यत्यास दिसता 3 or 4 retreats. Now, what is the difference you see in him? कितें व्यत्यास दिसता Huh? What is that? he came with this and also Do you notice that he was coming with that stick? And now he is not using that stick.
आता पहिले तो बेत काढून येतालो आता तो बेत उपयोग करीना It is the act of faith. ताका म्हणजे भावार्थाचे मेट या भावार्थाचे कार्य जावन आसा And he started to practice. आता तो प्रॅक्टिस म्हणल्यार अभ्यास करना The आसा more he practice, कसे चड आणि चड तो अभ्यास करता when you see next retreat, आता अनेक रीती पळयतात he will come running. तो धावून येता Praise the Lord. प्रेज गॉड Thank you, Jesus. थँक Hallelujah. यू जीसस So हालेलुया all these days, what he was doing, Other he was- was walking with the stick. इतले दीस काले करतालो तो ताच्या बळान बेताच्या बळान चलतालो And in the afternoon, he said one thing. आता दनपरां ताणी एक विषय सांगले I am feeding myself every day with the word of God and I practicing it. Correct? आता हांव सदांय काले करता देवाचे उतार म्हळ्यार म्हणजे जी So- कुडीक दिता आणि ते अभ्यास करना आसा So when he practiced and practiced and practiced and practiced, केदळा ताणे अभ्यास केले चड आणि चड अभ्यास केले it's an act of faith. ते भावार्थाचे कार्य जावन आसा And now the Holy Spirit had strengthened him, आता पवित्र आत्मा ताका बळ दिता increased his faith, ताचो भावार्थ चड वाडोंक and now he is walking without the walking stick. आणि आता काले ताचे परिणाम जावन बेत नसताना तो चलोंक Praise the Lord. प्रेज गॉड Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Initially, पहिले I was also struggling to preach the word. हांवें देवाचे उतार दिवंक म्हाका मस्त कस लागताले I was depending upon the notes. हांव हर एक वेळार नोट्सा वयर डिपेंड But जातालो when I started to practice it again and again and again, Kedala- wherever chance I get, केदळ हांवें परत परत हे अभ्यास केले अवकाश मेळटाना and now the Holy Spirit, which is inside of me, आता पवित्र आत्मा म्हज्या भितर आसलो helping me आता कुमो करता to make this easier. ते म्हाका हे सुलभ रितीन करूंक So it's not I who doing it, त्या देखून हांवें आतां करचें न्ही it is the Holy Spirit power तो पवित्र आत्म्याची सकत which is inside of me तो म्हजे भितर आसली helping me to do it. तो आतां कुमो करता कुमो करूंक So the same Holy Spirit power तसो पवित्र आत्म्याची सकत helped this brother. या भावाक गुमो केल्ले The same Holy Spirit power, तसो पवित्र आत्म्याची सकत it's inside of you. तुमच्या भितर आसा He wants you to put into action, तो अशें येता तुमी ते कार्य रुपाक घालूंक and now it depends upon you. आता पूण हे वंदून आसा तुमचे वयर Praise the Lord. प्रेज गॉड Thank you, Jesus. थँक यू जीसस Surrender all your problems to Him. कित्याक तुमचे संपूर्ण समस्या देवा समर्पिया When you sit with the Lord alone, तुम्ही सॉरी when you sit with the Lord alone, केदळा तुम्ही देवा सांगाता एकसुरो बसतात don't talk about your problems. सुमे सांगा बसताना तुम्ही समस्या उलयनाकात Always ask about the wisdom. केदळा हर एका वेळार जाणवा इसारा Lord, I need wisdom सोम्या म्हाका विजडम जाणवाय दी to be an overcomer तो जैते वोन जावंक and to be victorious. आणि जैते वोन जावंक And now you submit that and you pray in tongues. केदळा तुम्ही ते समर्पिता आणि बसात उलयतात The more you do, चड आणि चड तुम्ही करतात the more you get the revelation. तेन्ना चड आणि चड तुमकां उगडापण मेळटा Praise the Lord. प्रेज गॉड Thank you, Jesus. थँक यू जीसस Hallelujah. हालेलुया Are you understanding? आता समजले तुमका Okay, the next line. To excel in the gifts of the Spirit, टू एक्सेल मीन्स excel means to increase, to grow, excel. To excel in the gifts of the Spirit and minister effectively to others, पवित्र आत्म्याची देणी चड आणि चड वृद्धी करूंक आणि हेरांक to मिनिस्टर excel करूंक सेवा करूंक the gift of the Spirit and minister effectively to others in agape love. आणि हेरांक पवित्र आत्म्याची देणी चड आणि चड वृद्धी करूंक आणि हेरांची देवाच्या उतरां रुपांत परिणाम रितीन सेवा करूंक देवाच्या मोगा वरवीं देवा सारक्याच्या मोगा वरवीं It is so crucial हे अति गरजेचे जावन आसा that you know तुमकां कळीत आसा how to strengthen your faith कशे तुमचो भावार्थ बळादी करचे through praying in tongues. कशे बसाच्या देणे उलयल्या वरवीं कशे तुमकां कळीत आसा बसाच्या देण्या उलयल्या वरवीं तुमचो भावार्थ खंयच्या रितीन बळादीक जाता म्हूण I'll repeat again. To excel in the gifts of the Spirit and minister effectively to others in agape love, it is crucial that you know how to strengthen your faith through praying in tongues. कशे बसाचे देणे चड आनी चड देणी आमच्या जिवितांत आमी सोडोवंक आनी हेरांक ताच्या मुखांतर परिणाम रितीन सेवा करूंक देवाच्या मोगा वरवीं आमकां हे कळी जावचे गरजेचे जावन आसा कशे आमी बसाचे देणे उलयल्या वरवीं आमचो भावार्थ वाडटा म्हूण. Okay. The word minister here is हांगा मिनिस्टर म्हळ्यार to serve. सेवा करची.
Okay, ministry means to serve. मिनिस्ट्री म्हळ्यार सेवा करची. So we say that faith in Jesus Christ ministries, आमी सांगता फेथ इन जीसस क्राइस्ट मिनिस्ट्री. which means we are here to serve. आमी आसा हांगा सेवा करूंक. Okay, to serve others, आमी हेरांची सेवा करूंक. you need that agape love. त्या Correct? देखून आमकां कितें देवा सारकें सो मोग जाय. Right? When the agape love overflows, वेळा तो मोग देवा सारकें सो चड आनी भायर येता, you like to go and serve others. तेन्ना मात भायर वचून आमकां सेवा करूंक जाता. Because it's coming right from your heart, कित्याक ते आमच्या भितर जावन येता, it's not coming from your mind. कितें ते आमच्या मनांत जावन न्ही. So when it comes right from the heart, केदळा तुमच्या त्या काळजांत जावन येता, you enjoy each and every moment तुम्ही ते हर एक वेळ घडी तुम्ही आनंद संतोष पावतात. when you operate in agape love. केदळा त्या देवा सारख्याच्या मोगांत जियेतना मेट करताना. What people consider about me, केदळा कोणे म्हणजे लोक म्हणजे कशें काले चिंता, it doesn't matter केदळा ते मुलाकाक घेना. when you operate in agape love. केदळा तुम्ही देवा सारख्याच्या मोगांत असल्या वेळार, But when you shift from your heart to mind, केदळा तुमचे मन काळजांत जावन मनाक येता, and that's the problem. ते समस्या जावन आसा. You can pray in tongues तुम्ही बसाचे देणे मागतात through your mind, तुमच्या मनांत, and you can pray in tongues आणि तुम्ही बसाचे मागयेत through your heart. तुमच्या काळजांत जावन. It all depends. ते पुरा तुमचेर वचून Okay, आसा. some people might pray in tongues. So जायते लोक मागतात बसाचे देणे. Well, they say, okay, when I pray in tongues, केदळा हांव बसाचे देणे मागता, I get the spiritual gifts. म्हाका ते आत्मीक देणे आसा. I get the power of healing. म्हाका भावर म्हाका सकत मेळ्ळी गुण करची. I get good things for my life. म्हणजे कितें बरे संगत्यो म्हाका मेळ्ळ्यो. All the blessings. अरे एक आशिर्वादा. That's what the mind will say. ते अरे फकत ते मन सांगचे जावन But the आसा. Bible says, पण पवित्र पुस्तक म्हणटा God has already given everything to you. देवान तुमकां हर एक तुमकां दिला म्हणटा. Believe सतमाना and receive it. आणि स्वीकार So करा. most of the people will think that when they share a testimony, I wrote, this happened. When I spoke in tongues, this happened. जायते जण काले म्हणटात हांवें रोर केले, या हांवें गरजणे गेले, या हांवें बसत देणे उरले, त्या देखून अशें घडलें म्हणटात. Remember one thing. पूण एक विशय उड आसतो रा, Because of your roaring, कित्याक तूं गरजणे घालताना, because of your praying in tongues, तूं देवा बसाचे देणे उलयताना you did not receive anything. तुम्ही कांय मेळना तुमकां. Okay, Lord has already completed everything for you. देवान हर एक संपूर्ण केला. You are praying in tongues. तुम्ही बसाचे देणे उलयतात, You are roaring, तुम्ही गरजणे so that घालतात. the spiritual blockage is removed. तेजा खाला आत्मिकाले अडकळी आसा ते काडून येतात. Okay, if you have a blockage in the pipe, तर तुम्ही चिंता एक पाईपार ब्लॉक आसा, the water will not come. उदक येना. So the blockage has to be removed. त्या देखून ब्लॉक काडूंक आसा. Then the water comes. त्याला मात उदक येता. So in the same way, त्याच प्रमाणे if there something's not happening in our life, आमच्या जिवितांत कितें की काही जायना तर there is some spiritual blockage एक आत्मिक अडकळ आसा, which do not know. आमकां कळीत ना. And when you start praying in tongues, हे जाल्यार आमी बसाचें मागता, spend time with the Lord. सोमी ते वेळ करसिता, The Lord will teach you. जाल्यार सोमी आमकां शिकयता. You have to operate in love. तुवें मोगाची मेटा काडूंक, You have to forgive this person. आमी बोगसूंक त्या व्यक्तीक. And when you start doing it आनी केदाळ आमी ते करूंक सुरू करता with the power of God, देवाच्या शक्तीन, with full of your heart condition, with God. agape love, तुमच्या आगापे लाव देवा सारख्याच्या मोगान, and now the spiritual blockage is released. ते जाल्यार काय जाता, ते आत्मिकाले अडकळी असल्यात पुरो भायर येता. Okay, are you understanding? आता समजता तुमकां? So if I think that I prayed in tongues, I wrote, I got my problems all been solved, that is going into law mentality. ताका म्हणटात जर तर हांव मागता, हांव गरजेने घालता, बसाचेर उलयता, हांव त्या रितीन हांव चिंता जाल्यार तो नियमशास्त्राकाल वचून आसा. So it can be misunderstood in a different way, त्या देखून आमी अशें सूख चिंता करूं जाता. and that person will start praying in tongues for hours, त्या देखून तो काय करता, ताचे वरवीं तो घंटे गाठले मागूंक सुरू करता not, बसाचेण्यानी. not realizing the instructions from God. कित्याक देवान दिले तो सूचना तो पळयना, When after some time, आनी तो थोड्या वेळा उपरांत he'll get frustrated ताच्या उपरांत तुमी थकतात. because कित्याक the prayers are not answered. कित्याक म्हज्या मागण्या जावंक Are you मेळना. understanding? आता समजता तुमकां? So that's what it says. Excel in the gifts of the Spirit and minister effectively to others in agape love. That is important. त्या देखून हांगा बरयला आमी त्या खातीर आत्मीक देण्याची वाडोवंक आसा, कित्याक हेरांची आमी सेवा करूंक कशें त्या देवा सारक्याच्या मोगा वरवीं. I can come and minister with my willpower. हांवें सेवा करूंक जाता म्हज्या स्वशक्तीन. When I start to do with my willpower, तेन्ना म्हज्या स्वशक्तीन ह्या विल पॉवरान हांव करता. I cannot last long. चड आनी चड वेळ करूंक जायना.
But when I do with agape love, केदळ हांव ते आगापे देवा सारख्याच्या मोगान Lord, करता. you have taught so many things to me. तुवें म्हाका जायत्यो संगती सांगलाय. Lord, I want to give it to them. हांवें म्हाका ते हेरांक दिवंक जाय. The agape love overflows. त्याला तो मोग भायर येता. And it goes and it goes and it goes and goes. केदळ तो चड आनी चड वसोंत आसता. I'm not getting tired. त्या म्हाका कांय पुरासन जायना. Praise the Lord. प्रेज गॉड. Why? कित्याक? Because I'm operating in that agape love. कित्याक हांव त्या मोगांत मेटा काडना आसा. You can pray in tongues with your willpower. तुज्या सक्तीन तुवें बसाचे देण्यान उलोवंक जाता. You'll pray for 15 minutes. तुवें 15 मिनटां मागयत. You'll see the time. तूं टायम वेळ पळयताय. Oh, 15 minutes only over. ओ 15 मिनटां मात जाली. It looks like 2 hours. ओ 2 घंटे बरी जाले 15 मिनटां. Okay, and every time you'll see घटे 1 घटे hour. तूं पळयताय. half an hour, अर्धे जालो. 45 minutes, 40 आनी 5 1 मिनटां. hour. 1 घंटा जालो. My quota for praying in tongues today, it's over. म्हणजे जाले आज 1 घंटे मागून. You won't get anything. त्याला कांय मेळना. Praise God. प्रेज गॉड. But when you do it with love, केदळा तुम्ही मोगान करतात. close your eyes, दोळे दांपा. meditating a scripture, देवाचे उतार नियाळ करा. no disturbance. कांय डिस्टर्बन्स कांय आसूं नजो. All of a sudden you open your eyes. सो सडनली तुम्ही दोळे उक्ते करतात. You see the time. तुम्ही वेळ पळयतात. Arey, 4 hours spent. 4 घंटे जाले. But it's only 15 minutes for me. पळयतना खाली 15 मिनिट गेल्ले बरी जाता. You see the difference? तुम्ही आता डिफरन्स कळले. That 4 hours, 4 you घंटे experience that agape love. कित्याक तो देवाच्या सारख्याच्या मोगावरी तुम्ही And अनुभव now that केलो. agape love gives you to go and minister to others. तोच देवा सारख्याचो मोग हेरांची सेवा करूंक आमकां कुमो करता. So that's what it says. It is crucial हे देखून गरजेचे जावन आसा that you know आमकां कळीत आसा जे how to strengthen your faith आमचे भावार्थ कसो बांदून हाडटा म्हणून through praying in tongues. कशे आमी बसाच्या देणे उलयल्या वरवीं. Praise the Lord. प्रेज गॉड. Thank you, Jesus. थँक यू जीसस. Hallelujah. हालेलुया. So we saw some of the scriptures. आमी पळयले थोडे देवाचे उतरां मारिफात. Go to 1 Corinthians 13:1. आमी पयले कोरिंथ 13 अध्यायाक या. 1 Corinthians 13. 1 Corinthians 13:1. Though I speak with the tongues of men and of angels and have not charity, I become as a sounding brass or a tinkling cymbal. मनशाच्या आणि देवदूताच्या सर बसांनी उलयन तरी म्हजे तेई मोग ना जाय जाल्यार हांव आवाज करतले वाटले बरी किणकिणतेल्या थाळा बरी. This says, I have not love आय एम नॉट लव. या Oh. मनशाच्या देव सर and I बसांनी have उलयन not तरी charity. या म्हजे तेई मोग ना नो लव. Okay. So here charity means it's love. देर Okay. नो चॅरिटी ओनली लव. So even though you can pray in tongues, तुम्ही जावं पुरो बसाच्या देण्याने उलयतात. but that agape love, it is not in your जर heart. तर तुमचे ते देवासारखे असो आगापे मोग ना तुमच्या काळजांत. Have you thrown a empty vessel from top down? तुम्ही जे उडे लागी खाली आईदान वयर जावं सकल. Women, did you do? वायल मिशांनी So केला. mostly men will tend to do that. Okay? Handling with care and we fall. And that sound will, taka 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 taka, and sound will come, correct? होय. तर आवाज कशे येता बशी पडल्यार टन टन टन. We are like that if you don't operate in love. म्हळ्यार जर तर आमी त्या आगापे मोगान मॅट काडिना जाल्यार आमी त्या बशेन आवाज करतले बरी जावन आसा. And see the next verse says, and though I have the gift of prophecy and understand all mysteries and all knowledge, though I have all faith, so that I could remove mountains, and I have no love, I am nothing. हांगा काले बरिला प्रवाद करचे देणे म्हाका आसात आनी गुपीत संगतीची परिपूर्ण जाणवाई म्हाका आसात. वयर कर ब्रदर. वा एक कडेसो पर्वत आने कडेन ओसा सो कसचे तितलो भावार्थ म्हाका आसात तरी म्हजे तेई मोग ना जाय जाल्यार हांव कांयच न्ही. So I have the gift of prophecy. Prophecy means giving about the meaning about the word of God. Okay. प्रवाद करचे म्हळ्यार उतराचो अर्थ सांगचो. I understand all mysteries, revelations. I can operate in faith. I pray. I lay hand, and people get delivered. Everything is happening correctly. हरी कामे करियेत प्रॉपसी करियेत हिलिंग करियेत देवाचे उतर समजून जाणवाई दिवेत हरी कामे करियेत. But if I don't have love, पूण म्हजे ते मोग ना जाल्यार I am nothing. हांव कांयच न्ही.
So it means I can operate in law. त्या देखून तसो अर्थ घाले हांव नियमा प्रमाणे करना म्हूण I can say, oh, brother gave me this session कित्याक हांवें सांगितलें ब्रदर and I have to म्हाका complete in this time. हांवें ह्या वेळार हांवें कंप्लीट करूंक आसा And once that is over, आनी हें मुक्त जाल्या उपरांत my work is completed. म्हजें काम जालें Do I get any benefit? तातूंत कांय फायदो आहा Definitely you will get benefit because as the word of God is preached to you. कित्याक खंडीत जावन तुमकां फायदो आसा कित्याक देवाच्या उतरांगा जावन प्रसाद जाला But my life will be remaining the same, पूण remain the same, म्हजें जिवीत असल्या बरीत आसता or it can grow worse. आनी ताच्याकी उणें सकलत येता Are you understanding? समजता Praise God. But if I do it in love, ते दाडा हांव मोद आगापे मोगान करता it benefits both for you, ते दाडा दोगांयकी फायदो आसा it for me as well. तुमकांय आसा म्हाकाय फायदो आहा Hebrews 4:12 says, त्या देखून हेब्रेव घरांत बरयलो 14 ते The 12 word of वेळ God- म्हणटा देवाचे उतार it's a two-edged sword. दोन दारीची तलवार जावन आसा Okay, two-edged. Have you saw sword with two edge in Tum- your house? You have knife, correct? तुम्ही पळयला की दोन दारीची तलवार तुमच्या घरांत सुरी आसा पळयला की That knife will be only one side, it's sharp. Other Tando- side it will be blunt. तातून एका सायडीक मात सुरयांत शार्प आसा आनी कडेन ना So you cannot cut with the other side. त्या अनेका सायडी तुमकां कट करूंक जायना But there are swords, पूण थोडी सुरयो आसात both the side it is very sharp. दोन्ही सायडीन एकदम शार्प असतात So if you cut like this तुम्ही या कडच्यान कट करतात and you cut like this, आणि अशें करतात it will cut. दोन्ही सायडीन कुटके जातात What it means spiritually? तसो तुमी करता कितें When I preach the word of हे God, दाडा हांव देवाचे उतार परगट करता it goes inside your heart. तुमच्या भितर येता It is also goes inside my heart as well. म्हज्या काळजा भितरी येता ते उतार So this preaching, हे देवाचे उतार दिवचे first for me, त्या देखून पयले म्हाका to live according to what I preach, कितें हांव शिकवता त्या प्रमाणे म्हाका जिवंक आसा and then next for आनी you. उपरांत तुमकां If I don't practice, जर तर हे हांव अभ्यास करना then I'm operating in love. Sorry, हांव law. हांव नियमा प्रमाणे जिवन आसा But if I practice, हांव जर तर हे अभ्यास करता I'm operating in love. हांव ते दाडा सांगेत देवा सारख्याच्या मोगांत आसा Praise the Lord. Thank Praise you, God. Jesus. Thank Are you you. understanding? So that समजता? agape love is very crucial त्या देखून गरजेचे जावन आसा आगापे मोगो to minister others. कित्याक हेरांची सेवा करूंक And now that can be strengthened by praying in tongues. ते कशे बोळ जाता म्हळ्यार Okay, भासाचे तेणे उलयल्या वरवीं Again, go to Jude chapter 1, verse 21. आता परत आमी जुदाच्या 20 पयल्या and अध्यायांत 21 वळख या 20 and 21. 20-21 जुद जुदाचे लास्ट आसा लास्ट 120 He says that in 21, keep yourself in the love of God. हांगा कितें म्हणटा देवाच्या मोगांत थीर रावा म्हणटा So every time when you do something in the kingdom of God, त्या दाडा देवाच्या रजान तुमी कितें काले करतात you have to check तुमी चेक करूंक आसा whether I'm operating in love, हांव ते मोगान करना आसा whether I'm operating in law. हांव नियमांत करना आसा Today I get a chance to preach. आज म्हाका अवकाश मेळ्ळो परगट करूंक Tomorrow I may not get a chance to preach, फाल्यां म्हाका मेळचो ना but I may get a chance to work in some other department. पूण म्हाका अनेक काही मनीस दुसऱ्या जाग्यांत काम करूंक आसतलें I cannot say I will only preach, I will not do those things. हांवें सांगूंक जायना खाली हांव शिकोवन दिता आनी हेर दुसरें कांय काम करना म्हूण That is law. त्या देखून म्हणटा ताका नियम So wherever I go, खंयी हांव येता I have to do in love. कित्याक तें हर एक मोगान करूंक आसा Keep yourself in the love of God. त्या देखून हर एका वेळार देवाचे उतार सांगता देवाच्या मोगान थीर रावा म्हणटा If I come to preach, केदाळ हांव येता शिकोवन दिवंक with the love of God I preach. देवाच्या मोगान हांवें करूंक आसा When I go to a different department, दुसऱ्या हांव कामाक येता I will be doing that. त्या वेळार देवाच्या मोगान करूंक आसा पूण Am I keeping in the love of God? पूण हांव त्या देवाच्या मोगांत करना आसा की रावना आसा म्हणल्यार सवाल So when you spend more time in praying in tongues, केदाळ आमी चड आनी चड वेळ भासाच्या देण्यानी उपयोग करता the Holy Spirit will teach you to go and forgive a person which you haven't forgiven for your पवित्र lifetime. आमकां कुमक करता इतले वर्सां जावन आमी कोणाक बोगसूना त्या व्यक्तीक बोगसूंक आमकां कुमक करता Now there are two ways you can forgive. केदाळ दोन वाटेनी तुमी बोगसाणी दिवंक जाता I can forgive because Holy Spirit says. एक पवित्र आत्म्यान म्हाका सांगलें त्या देखून हांव बक्षी येत I can forgive because God has forgiven me.
कित्याक देवान अनेक वाट म्हणजे देवान म्हाका येदोळसो बोक्षाने दिला what I did against God, कितें हांवें देवा विरुद्ध कितें केलें as nailed in the cross, हरी एक कुर्सार केलो नास and केला now I am free. आता म्हाका सुटका मेळ्ळ्या Now I am going that forgiving that person त्या देखून हांव वचून बक्षिता with the grace and love. त्या कितें कृपे आनी मोगा वरवीं And that forgiveness आनी ते जावं बोक्षाणें will last long. ते संपूर्ण निरंतर उरता. Praise the Lord. प्रेज गॉड. So we saw what is the importance of praying in tongues and how you can build your faith. आमी आतां पळयल्या कितें गरजेचें भासाच्या देण्यानी उलोवचें आनी आमचो भावार्थ कसो बांदून हाडचो ह्या गट करच्या विशयान. Okay. Now we will see some steps. Okay, some 6 to 7 steps which helps us to do regularly in every day so that you can build yourself in the most holy faith. कशें तो भोव पवित्र भावार्थ बांदून हाडचे सो ह्या 7व्या मेटांनी आमी 7 मेटांनी आमी शिकया. Okay. First one. पयलें जावन आसा Prepare your heart and environment. Environment. प्रिपेर युअर हार्ट. आमची काळीज आमी तयार करूंक आसा आनी ती एनवायरमेंट म्हणल्यार काय म्हणटात आमचे वातावरण न्हय. Prepare Yes. your heart and environment. आमचे ती Environment. वातावरण That is the right आनी word. आमचे काळीज आमी तयार करूंक आसा. What does it mean? ताचो अर्थ कितें? I'm not sure. I think in the book of Hosea it says that prepare the ground for the Lord. कित्याक देवाच्या वाटेक येण्याक तयार करा म्हणटा वाट. Praise God. Okay. In book of Mark, when we study about the parable of sower and seed, केदाळा आमी मार्काच्या 4थ्या अध्यायांत ओपारी विशय शिकता. okay, it talks about the 4 different soil. आमी 4 सुवाते विशय शिकता माती So विशयांत. the one who has the 4th soil, एक 4थी माती सुवा जावन आसा you can see 100% harvest. आनी तातूंत मात 100 वांट्यांनी फळ येता पीक. Your heart can't be hardened. तुमी काळीज धरून आसा. Your heart can be sensitive. तुमचे काळीज नाजूक आसूंक की बरो. When you harden your heart, केदाळा तुमी काळीज धरून करतात you will not experience a manifestation. केदाळा तुमच्या जिवितांत ते देवाची महिमा पळोवंक जायना. Hardened heart is like, धरून काळीज म्हणल्यार why I should forgive this person? कित्याक हांवें व्यक्तीक बक्षिजे He had did so many things to me. ताणें जायते म्हाका वायट केला सांगता I will not forgive. हांव ताका बक्षिना. Your fuse has been removed. ते जाल्यार काल जाता तुमचो फ्यूज काडटात. You see, in your house there will be fuse. तुमी पळयला तुमच्या घरांनी ते फ्यूज आसा. When you remove the fuse, the current will not be there. केदाळा फ्यूज काडल्यार करंट आसता गी. And when the agape love is not there, तर आगापे देवा सारकेसो मोग ना तर the fuse is removed. तुमचो फ्यूज काडला. Okay. Now, when you are sensitive to the word of God, केदाळा तुम्ही देवाच्या उतराक नाजूक काही दाखयतात and you are saying to the Holy Spirit, आणि पवित्र आत्म्याक सांगतात Holy Spirit, पवित्र आत्म्या with my own willpower, म्हज्या सक्तेने I cannot forgive this person. म्हज्या सक्तेन या व्यक्तीक बक्षूंक He जायना. did so many things to me. ताणे म्हाका जायते वाईट केला With a man's power, पूण मनशा सक्तेन I cannot do. म्हाका जायना. By your grace and faith, पूण तुझ्या कृपेन आणि तुझ्या भावार्थान that is not of your works, म्हज्या कामा वरवीं न्ही and through the love of God, देवाच्या मोगा वरवीं I can forgive this person. म्हाका हांव त्या व्यक्ती बक्षिता. Help me म्हाका कुमो कर to forgive this person. ताका बक्षूंक. That is what preparing your heart. तशें तुम्ही तुमची काळजाची तयारी करची And environment. आणि तो वातावरण सृष्टी करचे. To check, तुम्ही पळया you have to select a place which you have to spend time alone with the Lord. त्या देखून तुम्ही तो सुवात या जागो सोदून काडूंक आसा. देवा सांगता एक सुरांत वेळ करसूंक. No disturbance, ते कांय आवाज आसूं नजो, no distractions. काही समस्या डिस्ट्रॅक्शन आसूं नजो, Go to a silent place, निशब्द जाग्यार वसाचे. and there you start spending time with the त्या Lord. जाग्यार तुम्ही सोम्या सांगाता वेळ कसीचे. Okay, that's what Jesus always detached from the group. त्या देखून जेजू केदाळ्या तो काय म्हणतात ग्रुपात जावन विंगड जातालो. Either he goes to the mountain, एकच काले करता तो माउंटन म्हळ्यार गुड्या दोंगरा प्रदेशाक येतालो or to a deserted place, आणि डेझर्टेड अरण्य प्रदेशाक येतालो and then he spent time with the Lord. आणि तेही तो सोम्या सांगाता वेळ करसितो. देवा So, सांगाता वेळ You करसितालो. have to prepare your heart. त्या देखून आमची काळीज तयार करूंक आसा. You have to prepare the environment around you. एनवायरमेंट म्हणजे ते वातावरणही आम्ही सोदून काडूंक आसा, तयारी करूंक आसा. Preparing that the other way, the preparing that the other way is
तयार करचे म्हळ्यार अनेक वाटे सांगचे तर Don't meditate about the problems. केदाळाय तुमचे समस्या विशयान चिंती नाकात. Give everything to the Lord. अरे एक सोम्याक समर्पिया. दिया. Cast your burdens to the Lord कित्याक ते तुमचे वजे सरस सोडा because He cares for you. कित्याक तो तुमची जतन घेता. Correct? वय गे So that is also preparing your heart and environment. तेही जाऊन असा तुमचे काळजाची तयारी आणि वातावरण सृष्टी करचे. So you, with the Bible, तुम्ही तुमच्या पवित्र पुस्तका सांगता with the book, बुका सांगता and with the pen, आणि पेन सांगता you will ask why book and pen. I will tell you what will happen. कित्याक विचारून पुरो तुम्ही बुक आणि पेन कित्याक म्हणून. Okay, first one, पहिले your heart should be prepared to receive Him, आता पहिले तुम्ही ताका स्वीकार तुमची काळीज तयार आसूंक आसा and your environment, आणि तुमचे वातावरण no distraction, nothing is there. ते काही निशब्द असा जे काही Select अडकळ one आसूं place. त्या देखून एक जागो सिलेक्ट करा. Okay, Listen, Kada. there was a movie. I forgot the movie's name. Okay, एक फिल्म असा मूवी असा चित्र असा where a woman एक स्त्री has a war room. वॉर रूम War room. वॉर Yeah, war room, spiritual war room. स्पिरिट आत्मिक झुजाचे एक रूम असा. There will be a small room ते एक लहान एक रूम जावन असा. where she will stick so many scriptures, ते हरी एक जायते उतरां तिने बरयल्यात and she goes inside. आणि तिच्या भितर येता. He closes his eyes आपले दोळे दामता and she pray for others. आणि ती वचून ते हेरां पासून मागता. So whenever a person gives a prayer request, केदाळा कोण व्यक्ती तिका मागूंक सांगता she comes into the war room. ती त्या वॉर रूमाक येता. In that place, no one, when she goes into that, no one in the family will disturb her. केदाळा ते भितर येता कुटुंबाच्यानी कोणाय तिका डिस्टर्ब करूंक जायना. Okay, after her husband has left, means passed away, केदाळा तिचो घोव सरलो. she was spending more time in the Lord with the Lord, केदाळा चड आणि चड वेळ ती सोम्या सांगात तिने कसिलो and she could able to minister others as well. आणि ताचे तावन हेरांक तिची हेरांक सेवा करताली. So prepare a room. If it not as a room, you can go for a small place where you can alone, no distraction, nothing, you and God alone. झूम रूम नाला की तुमका एकसुरो सुवात असा तू आणि सोमी असा तो जगो तुम्ही विसरून काढा. We know that Matthew 6:33 says, "Seek first the kingdom of God." तुमका Correct? कळीत असा मॅथ्यू 6:33 वळ पहिले देवाचेर आसोदा. You do not know how to seek, तुमका आमका कळीत ना कशी सोदचे म्हणून. and this is what the way to seek the Lord. ये जावन असा देवाक आमी सोदची वाट जावन असा. Praise the Lord. प्रेज गॉड. Thank you, Jesus. Thank you, Hallelujah. Jesus. That was the first one. ते पहिले मॅट जावन असा. Second one, दुसरे जावन असा invite the Holy Spirit. आमी पवित्र आत्म्याक आपोवणे दिवंक असा. Invite the Holy Spirit. पवित्र आत्म्याक आमी आपोवणे दिवंक असा. Go to John 14:26. कित्याक जुवांव 14:26 Gospel of John, verse 14, verse 26. जुवांव 14 वळो 26 वळो 26. Why we need Holy Spirit? कित्याक आमकां पवित्र आत्मा जाय. 26. 14, brother. Gospel of John 14:26. 26. Okay. But the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, he shall teach you all things and bring all things to your remembrance, whatsoever I said to you, unto you. पूण म्हजे नवी बापसू तुमकां एक मजतदार पाठयतलो. तो पवित्र आत्मो तुमकां सगळे शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां ते सगळे तुमच्या उगडासाक हाडटलो. Praise God. Praise So, God. he says three things. One is, he shall teach you, हांगा 3 संगती सांगता. पहिले तुमकां शिकयता. bring all things to your remembrance, हरी एक तुमच्या उगडासाक हाडटलो. whatever Jesus has said to you. कितें जिजून कितें सांगलां तें. Many a times what happens is, जायते फावटी कितें जाता म्हणल्यार we pray, आमी मागता but we don't ask the Holy Spirit to lead us. आमी पवित्र आत्म्याक मुखार सोंग आमी दिना. Yes or no? वय की न्ही. आमी मागता Truly tell पण from your पवित्र heart, आत्म्याक yes or no? सांगिना आमकां मुखार सोन व्हरूंक. Many a times, जायते फावटी 80% we pray, आमी 80% आमी मागता. but we are not asking the Holy Spirit to help us. आमी सांगिना पवित्र आत्म्या आमकां कुमक कर म्हणून आमी सांगिना. We try our level best with our own strength. आमी आमच्याच बळान आमी प्रयत्न करता. We fail, आमी सलवता and then we go
frustrated. आम्ही त्याच्यावर निराश होतो आम्ही. That's what I said. त्या देखून आम्ही सांगले 3 times when my family members were admitted in the hospital, 3 पटी म्हणजे कुटुंबाची व्यक्ती ऍडमिट झाली हॉस्पिटलार. when I prayed in tongues, केदळ आम्ही भाषा देणे उलयलो. I invited the Holy Spirit to lead me, हांवें पवित्र आत्म्याक अवकाश करून दिलो म्हाका चलोवन व्हरूंक. and He brought me into remembrance ताणें म्हजे उडासा काडले whatever Jesus had said. कितें जिजून कितें पुरा सांगला ते. And now it is easier for me आता म्हाका सुलभ जालें to pray along with the Holy Spirit. पवित्र आत्म्याच्या सांगाता मागणें करूंक. And now I'm not doing anything. आता हांवें करचें न्ही, The Holy Spirit does. पवित्र आत्म्यान करचें जावन आसा. Every time when I preach, केदळ हांव शिकवण दिता, I always say, हांव सदां सांगता Holy Spirit, पवित्र आत्म्या please take complete control of our vocal cords. म्हज्या तळ्याचो संपूर्ण तूं कंट्रोल नियंत्रण कर. I'm not speaking. हांवें न्ही उलोवचें, You are speaking on behalf of me. तूं म्हजे तर्फे तूं उलयताय. Praise the Lord. प्रेज गॉड. Thank you, Jesus. Thank you, So I'm Jesus. surrendering myself to the Holy Spirit. हांव केदळ पवित्र आत्म्याक म्हाका समर्पिता. And the Holy Spirit teaches me पवित्र आत्मा म्हाका शिकयता what to speak. कितें उलयचें. In the book of Luke, लुकाच्या बुकांत not अध्याय sure which chapter it is. I think Luke 12:11. Let's see, 1 minute. Luke 12:11. Or 12:12. लुकाचो 12 अध्याय 12वी वळो. For the Holy Ghost shall teach you in the same hour what you ought to say. आणि तुम्ही कितें म्हणूं जाय ते घडये पवित्र आत्मा तुमकां शिकयतालो. So the Holy Spirit shall teach you. आता पवित्र आत्मा काय करता आमकां शिकयता. When He will teach you? केदळा तो तुमकां शिकयता. When you sit and listen to Him. केदळा तुम्ही बसून ऐकतात. If you don't listen to Him, जर तर तुम्ही बसून ऐकनात you can't listen to His voice. तुम्ही त्याचो आवाज ऐकूंक जायना. Okay? समजले. So our prayers many a times आमची मागणी जायते पटी always telling about the problems. आम्ही हर एका पटी आमची समस्या सांगता. So stop telling about the त्या problems. देखून समस्या सांगचे रावया. Ask for the wisdom त्या देखून जाणवाया कसं मागा. to overcome the problem. आणि ताचे वयर जायते वोन जावंक भायर To be victorious. जायते वोन जावंक. And allow the Holy Spirit to lead you. आणि ताच्या मुखांत पवित्र आत्म्याक मुखार सांगा. And He will teach you everything. आणि त्या दाडा पवित्र आत्मा हर एक सांगते तुमकां शिकयता. There are many circumstances, situations in our life. जय तर आमच्या जिवितांत जायते समस्या परिस्थिती आसात. Still we haven't get the answer. आम्ही जाल्यार आमकां जायते सांगते परिस्थितीचे ह्या सवालांक आमकां जवाब मेळनात. You know what is the reason? ताचो कारण कितें गोता. In that area, आम्ही त्या जाग्यांत एरियांत you did not allow the Holy Spirit to lead you. आम्ही पवित्र आत्म्याक काम करूंक आम्ही सोडोना. You were trying with your own willpower. तुम्ही तुमच्या सक्तीन काम Praise the करता. Lord. प्रेज गॉड. Thank you, Jesus. थँक यू Hallelujah. जीसस. हालेलुया. So first one is prepare your heart, त्या देखून पहिले जावन आसा तुमचे काळीज तयार करूंक. prepare your environment. तुमचे वातावरण तयार करूंक. The second is दुसरे जावन आसा invite the Holy Spirit to lead you. पवित्र आत्म्याक आमी आपण दिवंक आसा आमकां मुखासून व्हरूंक लीड करूंक. Okay, that is the second one. ते जावन आसा दुसरे. Third one, तिसरे जावन आसा start with a small time of focus. आमी ल्हान सुरू A small करीत time, lesser time with focus. इल्लो वेळ आमी ध्यान दिवंक फोकस आरंभ करीचे. इल्लो वेळ आमी फोकस नो फोकस Yeah, focus means fixing your eyes on God. ध्यान करूंक आमी इल्लो वेळ दिवन ध्यान दिवन वेळ करसूंक आमी आराम करीचे. स्टार्ट विथ ए स्मॉल टाइम ऑफ Which फोकस. means I have to pray for 2 hours, 3 hours. Don't go like that. असो अर्थ कितें म्हळ्यार हांव 2-3 घंटे मागतलो न्ही त्या प्रमाणे न्ही. पयले Start with 15 minutes. पयले काले करा. इल्लो वेळ म्हळ्यार स्टार्ट 15 मिनटां. Start with 30 minutes. ताचे पर्यंत अर्ध घंटो. So daily you increase. दीस वेता काले करा चड करा वेळ. So you cannot say immediately, this brother is doing, so I want to pray in 2 hours. तुम्ही You सांगू will जायना never able ब्रदर to do करता 2 घंटे हांव करता सांगू जायना. Now you are trying to do everything with your willpower. त्या काल जाता तुमच्या स्वशक्तीन तुम्ही करून प्रयत्न And now करतात. start slowly. त्या देखून काले केलं इल्लो वेळ ध्यान करूंक फोकस करा. स्टार्ट करा इल्लो वेळ दिवन. Everything starts from the small. कित्याक आमी सुरू करतना एक ल्हान तावन तो आमी स्टार्ट करीचे. We immediately did not go to 10th standard and 12th standard. त्या देखून आमी तक्षणच 12 वा 12 स्टँडर्ड वचना. We started with LKG.
त्या देखून पहिला आम्ही UKG, एलकेजी and then युकेजी step by step, स्टेप बाय स्टेप बसूंक आसा and then we learn. त्याला आम्ही Okay. शिकता So in the same way, त्याच प्रमाणे okay, today I will do 15 minutes. आज हांव 15 मिनिटां वेळ करता But your commitment is important. त्याचं कमिटमेंट इम्पॉर्टंट होता When you can पद्धत focus for 15 minutes, जर तर तुमचे फोकस ध्यान 15 मिनिटाक आसा then tomorrow or day after tomorrow, definitely you can focus for 30 minutes. त्या जाल्यार तुमचे फोकस काल 30 मिनिटाक So वयता gradually you increase. ते सवकास तुम्ही सोडूंक आसा Many people came and said, brother, we can't pray in tongues for more than 15 minutes. जायते जण येवन Or we cannot सांगतात focus. 15 मिनिटां आमकां बसदेन उलोवंक जायना आनी ध्यान करूंक जायना The फोकस desire is to pray for hours, कित्याक आमची आशा आसा घंटे घातले मागोवंक but they can't do. पूण आमकां जायना So I asked them, so go slow, त्या doesn't matter. त्या देखून तुम्ही सवकास आसा Small time. इल्लो वेळ काण घ्या And you know why that 15 minutes I'm saying? कित्याक हांव 15 मिनिटां सांगता कित्याक That कळीत आसा 15 minutes is very, very important. ती 15 मिनिटां भारी गरजेची जावन आसा And the devil doesn't want you to get into the align yourself with the word of God. कित्याक सैतान तुमकां सोडना ते देवाच्या उतरा प्रमाणे काम करूंक When you start praying in tongues, त्या वेळा तुम्ही बसाचे त्याने उलयता he will take you to New Zealand, he तो तुमकां न्यूझीलंड व्हरता will take you to Australia, ऑस्ट्रेलिया व्हरता he will take you to football ground, तुमकां फुटबॉल ग्राउंड व्हरता serial, सिरियल this and that and ते everything. रियेका व्हरता But still open your mouth, and that's what when we read. It's an act of faith and exercise it daily. त्या देखून जे भावार्थाचे करण्यो जावन आसा हे सदांय आमी कार्यार घालूंक आसा So when you do it again and त्या again, वेळा तुम्ही परत आणि परत करतात it will be easier. त्या वेळा मात सुलभ जाता So if you could control your mind त्या वेळा तुमचे मौन तुम्ही नियंत्रण by करतात praying in tongues, बसाचे त्याने उलोवन don't open your eyes, त्या दोळे उक्ते करणी नाकात just close, आणि दोळे दांपा and that 15 minutes, आणि ती 15 मिनिटां and when you cross that 15 minutes, आणि तुम्ही ती 15 मिनिटां उत्पराला उपरांत your experience will be beautiful. तुमचो अनुभव तो अद्भुत जावन आसता I experienced that. हांवें अनुभव केला So initially you can also say, you can do that, you can pray, play instrumental praise and worship, पहिले तुम्ही स्टार्ट करा आरंभाक प्रेज एंड वर्शिप or you can have there are a lot of praying in tongues videos are there. जायते व्हिडिओ आसा प्रेइंग टंग्साचे व्हिडिओ You can play it, don't take it in your mobile, but play it in the speaker or something like that. स्पीकर काढून यूज तांतून यूज करा The slow volume, सोकास आवाज दवरनो and start praying in tongues. आणि बसाचे देणे उलया Definitely for the first time you'll get distracted. पहिले पटी तुमकां इल्ले डिस्ट्रॅक्ट जाता मौन तेणे Going day by day, पूण दीस वेता वेता you will not get distracted. त्या जाल्यार तुमकां ते गमान तिशीनी वचना Okay? So start with a small time of त्या focus. देखून इल्लो वेळ पयलो उपाय करा स्पेंड करा Okay, that is the third one. ते तिसरे विषय जावन आसा Fourth one, चौथे जावन आसा combine tongues with scriptures. बसाचे देण्या सांगाता देवाचे उतार उपयोग करा कंबाईन Combine tongues with scriptures. बसाच्या देण्या सांगाता देवाचे उतार उपयोग करा So कंबाईन सांगात there are so many promises which God has given to you. कित्याक देवान आमकां जायती बसवणी दिल्यात When I was facing a tough situation, केदाला म्हज्या जिवितांत कठीण परिस्थिती असता God gave me that verse, that Isaiah 41:10. देवान म्हाका आयजाया 41:10 दिले Isaiah 41:10, right? Be 41:10 not- या Ah. 41:10 Do not be afraid, for I am with you. भिये नाका कित्याक हांव तुजे सांगात आसा So my tongue speaks the word, that praying in tongues, okay? कित्याक म्हजे जीब या आवाज बसे देणे उलयता But my mind thinking of that particular scripture. पूण म्हजे मन काले करन आसा ते देवाचे उतार या बसावणी नियाळ करन आसा Praise the Lord. प्रेज गॉड Thank you, Jesus. थँक यू जीसस Hallelujah. हालेलुया So, there are so many scriptures. Luke 4:18 and 19 is there. लोकांचा 4 अध्याय 18 19 आसा 19 Another way is many a times my devil will come and say a thought to me that I've selected a wrong, a wrong choice, that coming into the word, doing this and that, because I face a lot of difficulties physically, spiritually, financially, everything is there. अरे एक म्हज्या जिवितांत हर एक समस्या आसा जाल्यार वायट सकत येवन म्हज्या मनांत घालता तुवें सूख Even I विसरून will काडलाय think, म्हूण do I choose the wrong place? Would I have gone to some other work? Because all my friends are getting so much of salaries. Praise God. Okay? हांवें कांय सूख विसरून काडल्या की अनेक जाग्याक हांवें वचचें की कित्याक म्हजे फ्रेंड्स पुरो अशें करनासात Praise मती the Lord. घालता So in that time, the Holy Spirit reminds me a scripture of Philippians 1:6. त्या जाल्यार पवित्र आत्म्यान म्हज्या मती घाले फिलिपिकारांक बरयले 1:6 Let's go to Philippians 1. फिलिपिकारांक बरयले पयलो अध्याय 6 वळ फिलिपियन्स 1:6
Philippines. Philippines. Sorry, nahi. Philippians. I also did that same mistake. I said Philippines. Philippians. 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 Being confident of this very thing, that which hath begun a good work in you, will perform it until the day of Jesus Christ. 1:6 तुमचे थंय हे बरे काम सुरू केल्लो देव क्रिस्त जिजू येता तो दीस पर्यान ते संपूर्ण करीत वेतलो म्हूण म्हजी दृढ पातयेणी. Being confident of this very thing. आम्ही देवाचे उतर सांगता या विशयांत तुम्ही दृढ रावा, दृढ पातयेणी दवरा. When I choose that I have to come full time, it's not my choice. केदाळा हांवें निर्धार घेतलो, म्हजो निर्धार न्ही संपूर्ण रितीन देवाची सेवा करूंक. I had the desire to do something in the kingdom of God. माझी आशा असली देवाच्या राजांत कांय कितें करीचे. Holy Spirit led me here. पवित्र आत्म्यान म्हाका ही वाट दाखयली. So it was the plan of the Lord for this to happen in my life. कित्याक हे देवाची योजना आसा म्हज्या जिवितांत अशें जावं. So it's not only my choice, but it is choice of God. हे विसरून म्हजी मात्र न्ही, देवाची योजना जावन आसलें. Along with my coordination. त्या जाल्यार हांव केदाळा ताका सांगात दिलो. And it came to pass. त्या जाल्यार मात तें पळोवंक And मेळ्ळें. now the word of God says, आतां देवाचें उतर सांगता this good work which He has begun in you, कितें हे देवान बरें काम तुजें ते सुरू केलो, He will perform तो करता. until the day of Jesus Christ. केदाळा तो जिजू ख्रिस्त येता मरे So I तो don't need संपूर्ण to worry. करता. त्या देखून हांवें खंत करीचें So म्हणना. that builds my faith. ते म्हणजे भावार्थ वाडोवंक कारण जालें. I start praying in tongues. हांवें भासाचे देणे उलोवंक सुरू केलें. Get the revelation, instruction. केदाळा म्हाका उगडापण आनी सूचना मेळ्ळी. When I put it to practice, हांवें ते अभ्यास करूंक सुरू केलें. it comes to pass in my life. त्या जाल्यार आमच्या म्हज्या जिवितांत ते पळोवंक Okay. मेळ्ळें. I'm not boasting, okay? हांव म्हजे तोडवी कांय उलयना. Holy Spirit knows this. पवित्र आत्मा कळीत So आसा. when I meet my friends, केदाळा म्हज्या इश्टांक मेळटा. and there are some people who I'm trained in when I'm a senior person. केदाळा हांव सिनियर व्यक्ती जाताना हांवें म्हज्या अंडर ते ट्रेन केल्ले. So when they come and saw me, they will ask what you're doing. ते येवन म्हजे लागीं येवन विचारता तूं कितें And I करता. will not tell immediately what I did. हांवें what I'm सेक्शनच हांव काले करना हांव I'll सांगिना. ask them, you tell me first what you are doing. हांव विचारता तू काले करना And सांग they will पयलें. start to boast. आनी ते तांच्या विशयान व्हडले उलयतात I व्हडी am काय. like this, I हांव brought a car, this, that, the A, B, C, everything will. तांणी संसार रितीन म्हणजे ते आसा हे आसा त्याच्या विशयान ते So like उलयतात. that person, I met a person in the medical shop. हांवें अशें एका व्यक्ती मेडिकल शॉपार म्हाका मेळ्ळो. And he said everything. आनी तो सकट म्हणालो म्हजे So I लागीं. asked one question. हांवें लास्ट निमाणे ताजे विचारलें So why you came to the medical shop? तूं ह्या मेडिकल शॉपाक कित्याक आयलाय. I have pressure, I have pressure, I have sugar, sugar, I have this, I have this. I have that. So full A, B, C of medical things only. अरे एक पूरा ABCD पूरा मेडिकल प्रॉब्लेम ताजे. And he will ask me, you also came to buy those things? No, no, no. नो तू ये पूरा सांगत्यो काणूंक आयलाय की मेडिकलार I ना came म्हणलें. to buy medical medicines for my children. हांवें म्हज्या भुरग्यां पासून वोकात काणूंक आयलां. So what do you do? तू So कितें then I'll tell my work. हांवें सांगलें म्हणजे काल त्या कामा विशीं सांगलें. So no pressure, no pressure. नो प्रेशर, नो प्रेशर, No low pressure, no high pressure, No no low- cyclonic pressure. नो No लो sugar. नो शुगर. There is no compulsion of eating anything. अरे एक आशा ना ते काही जे Even काही if I go and sleep, now also I can sleep. आतां गेल्यार म्हाका जाता. So people who having so much of, you know that. So these are the things. ते पुरा संगत्यो जावन आसात. Praise the Lord. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Hallelujah. Jesus. Hallelujah. So when I use that scripture and pray in tongues, the Holy Spirit reminds what I have to. केदाळा म्हाका संवलान करता आनी देवाचे उतर सांगाता भासाचे देण्यान उलयता. So the Satan is trying to deceive me through the worldly things. केदाळा सैतान काले करता संसार संगती विशयन फोटोवन पळयता. If I would have continued in the worldly work, जर तर हांव ह्या संसार रितीचें I would have काम definitely करता तर I would have got double the salary what they are getting. कित्याक तांच्या धरते मापान म्हाका सांबाळ मेळटलो. In 2012, my salary was 6 digit. म्हज्या 2012 म्हणजे नंबर 6 डिजिटचेर आसले. 2012 when it When was it was- 10 years before. 10 वर्सां पयले My salary was 6 digit. 6 डिजिटचेर Think आसले. about now. तुम्ही आता चिंता या I would वेळार. have- But other things will also be inside of me. त्या सांगता ताचे सांगता हेर संगत्यो येता आसलो म्हजे भितर. And who knows, I might be dead and gone also. कळीत ना म्हाका वाचतो की ना की म्हणून. But it is the Holy Spirit पण पवित्र आत्म्या who brought me here ताणे म्हाका आपयलें हांगा and given me a blessed life. आनी म्हाका ते आशिर्वादान भरलेले जिवी दिले. So when you go according to the world, केदाळा तुम्ही संसार रितीन येतात you might go down. तुम्ही सकल येतात
get in tongues त्या जाल्यार काले जाता बसा देणे उलया along with the scripture. देवाचे उतर सांगाता Pray, मागा your faith will be boosted up. त्याला पवित्र तुमचो भावार्थ बळादीक जाता. Praise the Lord. प्रेज गॉड. Are you getting it? आता So कळटा the तुमकां? fourth one is आता चौथे जावन आसा combine your tongues with scripture. बसाचे देणे सांगाता बसवणी उपयोग करा. Fifth point, सो पंचवे जावन आसा silence your intellect. सायलेंट युअर इंटलेक्ट. Intellectual mind. तुमचे मन मौन करा. Intellect. Silence your intellect. मन मौन करा. Go to Philippians 4. पिलिपिगरांक बरयले 6 अध्याय. Philippians, no. पिलिपिगरांक राव एक मिनिट. Where it went? 4:7, I think. 4:7 Which says, and the peace of God which passeth all understanding shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. हांगा म्हणटा सातवी वळू तवळ आमचे जाणवायेन आटा बोगनो जो जाल्ले ते देणे देवाचे समाधान तुमची काळजां आनी तुमची मनां क्रिस्ता जेजूच्या एकवटान शाबीत राखतले. Some translation says human understanding. सोडे ट्रान्सलेशन मनशाची समजणी. So the peace of God which surpasses all human understanding देवाची ते समाधान मनशाच्या जाणव्या प्रमाणे will guard your heart and mind in Christ Jesus. हरी एक जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत आमकां सांबाळटले म्हणटा. So at times you have to silence your intellect. त्या देखून आमचे मन आमी शांत करूंक आसा. The intellect will say, मन तुमचे सांगता hey, he is blabbering something. तो काल्यागी उलोवन आसा. You will also listening to him. तू काल्यागी आयकोन आसाय. And you going to blabber. तू उलयताय. And that too in 2026. ते 2026 सर People are living rockets to Mars, Saturn, and they are going to other galaxy. काही लोक पुरा संसारांत मार्स त्या पुरा गॅलॅक्सी वचून आसात. And you still believe that Abba Baka Paitetishi. तू आनी घेता बाबा बाखाला त्या विशयान पातयेवन आसाय. You have to silence and intellect. त्या जाल्यार काले करून तुमच्या मनाक तुम्ही थंड करूंगा मौन करूंगा. That is also a distraction. ही एक गामान तुमचे दुसरे कडेन व्यक्ती See, वरचे जावन आसा. When the first thing you choose that the environment, केदाळा तुम्ही पहिले विसरून काढले तुमचे वातावरण. Satan cannot do anything. Now you have closed doors. सैतान काले जाता ताका एक अवकाश ना. Now one other choice, पूण एक विसवण आसा. he will use your mind. तो काले करता तुमच्या मनाचेर काम करता. Try to put thoughts तुमच्या मनांत चिंताप घालता. which is contradicting to the word of तर God. हरी एक कशे देवाचे उतर विरोध. That's what the word of God says. त्या देखून देवाचे उतर सांगता. The truth he says that when you pray in tongues, केदाळा तुम्ही देवाचे भाषाचे देणे उलयतात your mind is unproductive. तुमचे मन काही काम करना. Now this verse आता हे देवाचे which उतर म्हणटा surpasses all human understanding अरे एक काले म्हणटा तुमची मना जी न्ही तवळ आमचे जाणवे आटोमोजन जाले देणे will connect your hearts and mind आमचे मन आणि काळीज कनेक्ट करता through Christ जसे Jesus जेजू ख्रिस्त मरिफात to the heavenly Father. तू सर्गींच्या बापा लागी. You are interacting with the highest official of this universe. त्या जाल्यार तुम्ही सड आणि सड हायेस्ट वर्त्य मापान तुम्ही ताच्या सांगाता कनेक्ट करना. The person who created the galaxy. कित्याक हे सगळो संसार आणि गॅलॅक्सी कोणे रचला ताच्या सांगाता. Praise the Lord. प्रेज गॉड. The people who are flesh, they don't understand. कित्याक रक्त मसांची त्याला लोकांक समजना. When they come inside केदाळा ते भितर येतात and experience, ते केदा अनुभव करतात and they will say, आणि ते म्हणतात wow. वाव. Praise the Lord. प्रेज गॉड. Thank you, Jesus. थँक यू जीसस. Hallelujah. हालेलुया. Okay, silence your intellect is the fifth point. मन तुमचे शांत करचे जावन आसा पंचवे संगती. Next one. आता उपरांतले सोवी Listen for a nudge. Nudge means touch or push, a gentle prompt. लिसन फॉर द नर्ज म्हळ्यार ताचा आवाज आमी आयकोवचे या तो कितें सांगता ताका आमी ध्यान दिवचे. It might be a touch or it might be a push ते जावंक पुरो एक स्पर्श या एक लोटचे जावंक पुरो or a gentle promptness. हे प्रॉम्प्ट म्हळ्यार लो हळू एक आवाज जावंक पुरो. Okay, so you have to listen. त्या देखून तुम्ही ते आयकोंक आसा. For example, उदाहरणाक when I sit and listen to the teaching, केदाळ हांव देवाचे उतर बसून आयकता. sometimes I'll go like this. थोड्या वेळे काले आमकां न्हीद येता अशें. All of a sudden there will be a tap on my shoulder. ते जाल्यार सडन काले मारल्या जाता I'll just wake up हांव उठ्ठा. and I will see. No Oh, one will be support there, it. wall will be there. कांय ना ते पळय ओळोवन मात आसा. So that is a touch, ताका म्हणजे a टच push, पुश. waking me up. तो आमकां उठयता. He is preaching important. ते कित्याक तो शिकयता ते Note गरजेचे it म्हणून. down.
तुवें भितर काण गे लोडेड Note, you have to note down. तुवें बरोवंक आसा And the next time I won't sleep at all. तुवें बरोवंक आसा नेक्स्ट फावटी हांव न्हिदाना म्हूण Okay, as I said in book of Acts, कित्याक च्या ग्रंथार बरयला धर्मच्या कृत्यार when Philip was standing केदळा पिलीप रावून आसलो and the Ethiopian eunuch was getting into the chariot, इथोपिया असो तो इजडो तो रतन आसलो there was a gentle touch or a push to Philip, तेदळा एक हळू तरान एक आपोडले या आवाज आयलो ताका or a prompt या प्रॉम्प्ट आवाज आयलो asking him to go near the chariot. ताका कालेला तू त्या रथा लागीं वच म्हणलो ल्हान आवाज And then आयलो when the chariot started to move, केदळा ते रथ वचूंक सुरू जालें again a small promptness. आनी परत प्रॉम्प्ट आयलो हळू ताळो You also go with the chariot. तू तू रथा सांगता तूय वच मुखार And then he heard what he was studying. तेदळा ताका आयकोंक मेळ्ळें तो कितें शिकून आसा ते विशयान And the Holy Spirit told him, आनी पवित्र आत्म्यान ताका सांगलें ask him, did he understand anything? आनी तुवें कितें वाचला तें समजता की निसार म्हणलें That's where the conversation started between the Ethiopian eunuch and Philip. तशें त्या इजड्या सांगाता फिलिपाक संभाशण सुरू जालें It's Philip or Simon? फिलिप न्हू फिलिप Philip, right? Philip. It's Philip. फिलिप And then it led that person accepting Jesus Christ as a Lord God and ताचे Savior. परिपात काले जाले ताणें जिजूक त्या व्यक्तीन इजड्यान स्वीकार करूंक कारण जालें So it will be a silent nudge or a push or a touch or a promptness which you will receive from the Holy Spirit. ते जावंक पुरो हळू तरान लोटचें जावंक पुरो टॅप करचें जावंक पुरो या आवाज जावंक पुरो Another example we can take, अनेक उदाहरणां आमी काण घेत when Elijah said to Ahab that there will not be, he killed the entire worshippers of Baal. एलिजान काले गेले हरी बालाच्या पुरा आराधन करतेल्या पुरा दिवशी मारले Okay, and he was hiding. आणि तो of fear. बियान लिपोन रावलो He saw storm came, ताणे पळयले वादळ आयले fire came, उजो आयलो a big earthquake came. भुईकामणी जाली पळयले He could not hear the voice of the Lord. तांणी त्या वेळार देवाचो ताळो आयकोना And ताणें after that, आणि ताचे उपरांत there was a pin drop silence. एकदम शांत जाले And that the time त्या वेळार he listened the hear. ताणें He आयकले heard God is talking to him. देवाचो ताळो ताणें आयकलो उलोवचो What are you doing here, Elijah? तुवें हांगा कितें करना आसा एलिजा Another example. You can give so many examples. आमी जायते उदाहरण दिवेत When David and his men came to Ziklag, केदळा डेविड आनी ताचे सांगाती जिगल्याक आयले and Ziklag was burnt by Amalekites and Zig- took everything has been taken back. Wives, children, everything has been taken by the Amalekites. जिगल्याक पुराय आमेलेक तांणी खाले गेले उजो घालून भस्म केले आनी पुरा तांची बायलांक हरी एक तांणी खाण सांगात वेले And when he came, he And- saw nothing. तेदळा हांगा येताना खायना Everyone was crying. हरी एकले रडटात But David, पूण दाविदान encouraged with God, ताका देवातय ताणें उत्तेजन जोडलें and he asked God, what can I do? आनी देवा लागीं विचारलें हांवें कितें करीचे Shall I pursue? हांवें सोंसीचे God said only one word. हांवें काले करीचे देवान एकच उतर सांगलें Yes, pursue. That's it. परस्यू To move forward. तूं परस्यू म्हळ्यार हांव मुखार वचपाचें की म्हणून तो देव म्हणालो वच म्हणालो मुखार Praise the Lord. प्रेज गॉड Thank you, Jesus. थँक्यू जीसस And then he also said, आनी म्हणालो you would Dev- recover everything back. आनी कितें तुवें होगडायला परत तूं जोडटोलो म्हणून So when you pray in tongues, केदळा तूं भासाच्या देण्याने उलयताय the Holy Spirit will also teach you. पवित्र आत्मा तुका शिकयता You might think that I've lost so many things. तुवें जावंक पुरो जायत्यो संगती होगडायलाय I've lost in the business. हांवें बिझनेसार वेपारांत lost this. हांवें होगडायला The Holy Spirit will teach you. तेला पवित्र आत्मा तुका खुमो करता You can recover everything तूं हरी एक तुका परत येता when you listen to me. केदळा तूं म्हाका आयकताय Okay? प्रेज गॉड Praise the Lord. प्रेज गॉड Okay? Last one. निमाणे Journal your results. जर्नल युअर रिझल्ट Journal means write down. हरी एक तुम्ही बरयजे हरी एक तुमचे फलितांश रिझल्ट Journal your results. तुम्ही बरोवंक आसा हरी एक तुमचे फलितांश I said that you have to go with the book, I- Bible, and pen. हांवें तुमकां सांगलें बायबल बूक आनी पेनां सांगात वचचे म्हणून Now, when you pray in tongues with the केदाळा heart, केदाळ तुम्ही काल जाता हांव आत्म्यांत देवा लागीं भासाचेर उलयतात now we have to start writing the revelations. आतां तुमी उगडापान बरोवंक आसा Lord will give so much of revelations. देव तुमकां जायते उगडापान दिता So every day when I read a chapter, केदाळ हांव एक देवाचे उतार वाचता अध्याय one scripture the Holy Spirit will highlight. एक देवाचे उतार म्हाका तातूंत मस्त हायलायट करता I take that scripture हांव ते उतार काण घेता
note it down बरं येता and grow in tongues. आणि बसाचे देण्यान येता The Holy Spirit will lead म्हाका पवित्र आत्मा कुमा करता how it is related. हे कशे कनेक्शन असा You might think that I'm looking for something, but Holy Spirit is giving me something. हांव कितें कितें की पळोवन आसा पूण पवित्र आत्मा म्हाका अनेक दिवन आसा Your human mind कित्याक आमचे मन मनशाचे is limited. आमी लिमिटेड जावन आसा Flesh is always limited. कित्याक आमचे रक्त मास लिमिटेड जावन आसा Spirit is always limitless. कित्याक आत्मीक म्हजो आत्मो अनलिमिटेड जावन आसा He will tell you he will teach you, because what you are facing today, but what you are facing tomorrow is going to very big. कित्याक आज तू काले अनुभव करन आसाय आनी मुखार काले आसा हाचे आनीक वट जावन आसता And the Holy Spirit reminds you that scripture, त्या जाल्यार पवित्र आत्मा म्हाका ते उतार मोती काडटा and you meditate that scripture. आनी हांव ते मेडिटेट नियाळ करता He will connect the dots in the Bible. आनी हर एक पवित्र म्हणजे संगते तो कनेक्ट करता He will give you so many examples from the Bible आनी पवित्र पुस्तकात जावन जायते तो उदाहरण दिता which strengthen your faith. ते भावार्थ आमचो वाडयता Down घट the करता. line, आनी त्या वेळार when you face that problem, आमी तो समस्या येताना John 14:26 we studied, आमी जो हांव 14-26 वेळ पळयले the Holy Spirit will bring into your remembrance. केदाळा पवित्र आत्मा हर एक आमच्या उडासा काडता Praise the Lord. प्रेज गॉड Thank you, Jesus. अर्गान जेजू Hallelujah. हालेलुया In the Old Testament, आनी आदल्या करारांत they were building the altar. त्यांनी वेदी बांदताली When God did something miraculous, केदाळा देव अद्भुता कितें करतलो they will build an altar. त्यांनी काले करता अल्तार Praise बांदताली the Lord. वेदी You know why? कित्याक Because the descendants will see कित्याक तांच्या मुखल्यांक पळोवचे खातीर and they understand that आनी तांकां समजोंक Lord has did mightier things in this place. देवान ह्या जाग्यार वर्ती कामां कळली जायचे म्हणून मुखल्या So पिळगेक when you write a journal, write केदाळा तुमी everything, कितें बरयतात and when down the line आनी त्या नियमा प्रमाणे nothing comes into your mind, हर एक तुमच्या मनात येता न्ही you open the journal तुम्ही पवित्र आत्मा पुस्तक ओपन करूंक आसा and read it. आनी वाचा Holy Spirit will remind everything to you. आता पवित्र आत्मा तुमकां काले करता हर एक तुमच्या उडासा काडटा Praise the Lord. प्रेज गॉड Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Always recall त्या देखून हर एक पाटे परत आपया in your past तुमच्या आधी काले जाला how God had delivered you. कशे तुमकां देवान सोडयला त्या The word विशयान of God says देवाचे उतर सांगता God does not see your past. कित्याक देव तुमचे आधी आसा ते पळयना At the same time, त्याच प्रमाणे He also said in the book of Psalms, आणि कीर्तनाच्या बुकार ताणें सांगला don't forget the former things. कित्याक बरे घडला ताचे विशय विसरा नाकात म्हणटा One side God is saying, एक साइडी He is म्हणटा not देव remembering your past. यार एक खंयची संगती उडास नाका One म्हणटा side He is saying, I don't remember all the former things. अरे एक उडास करा म्हणटा What is संगत्यो that? ताचो अर्थ कितें Past means Past your म्हळ्यार sinful life. म्हणजे वाईट जाल्ले जिवीत He don't remember your sinful life, and He doesn't remember. तुझी पातकी जिवीत ते उडास काडनाका It's not that God doesn't have a memory. कित्याक देवाक उडास ना म्हण न्ही He voluntarily want to forget that. तो अशें ते विसरोंक अशें येता But in other way, He says that don't forget the former things means तसो आदी कितें घडला ते उडास कर म्हणटा थोडे संगत्यो when you're going through a certain time, की थोडे तुमचो वेळ जावन थोडा वेळ आसतलो the Lord has delivered you. देवान कशें ते समस्या तुमकां भायर हाडले Remember that. त्या उडासा काडा I always remembered हांव त्या एक संगती उडासा when I काडटा was in vertigo. केदाळ हांव वर्टिगो आसलो म्हाका I do not know what to do. म्हाका कळीत ना काले करचें म्हणून I still remember the prayer of concerning worry and fear. हांव ते खंती आनी बिया विशयान ते मागणे वाचतलो एकच कळीत Remove my आसलें fear. हांव म्हजे बे भायर काडूंक When God removed my fear, केदाळ देवान म्हजे बे भायर काडले I got the healing. म्हाका भलायकी मेळ्ळी From that time onwards, आनी तेय जावन न्हू त्याच्या till उपरांत now, आतां पर्यंत and years to pass, आनी वर्सां जाली this vertigo द वर्टिगो will not have any power over me. म्हज्या कुडी वयर ताका कसलोच अधिकार ना Praise the Lord. प्रेज गॉड So I record those things. हांव काले करता ते पुरा रेकॉर्ड There are करता so many things which God did. I have recorded those things. हर एक देवान कितें बरें केलां हर एक हांव ते रेकॉर्ड बरोवन दवरता You also start recording the revelations. त्या देखून हर एक तुमकां देवान काले उगडापाक दिल्यार ते पुरा बरोवन दवरला रेकॉर्ड करून दवरला Praise the Lord. प्रेज Thank गॉड you, Jesus. Are थँक you यू जीसस understanding? आतां समजता तुमकां So all these things हे स संगत्यो will help you to build your faith. आमकां कुमक करता आमचो भावार्थ चड आनी चड वाडोवंक घट करूंक So let's see what are the 7 points. आमी पळया सात कितें संगत्यो म्हणून First one is पयले जावन आसा prepare your heart and environment. आमी काळीज आनी वातावरण Environment. तयार करूंक आसा Second one is invite the Holy Spirit to lead. पवित्र आत्म्याक आमकां मुखार सोंग आमी आपोवणें दिवंक आसा
Third one is start with a small time of focus. एक लहान वेळ आम्ही मागण्याक आम्ही वेळ कसूंक आसा तातूंत आम्ही ध्यान करूंक आसा लहान वेळ कसूंक आसा. Fourth one is combine tongues with scriptures. आम्ही देवाच्या बसाचे देणे सांगात बसवणी आम्ही देवाची उतरां उपयोग करूंक आसा. Fifth one is silent your intellect. आमचे मन आम्ही मौन करूंक आसा शांत करूंक आसा. Sixth one is listen for a touch or a push or a prompt, a nudge. एक पवित्र आत्म्याचे एक आम्ही काय म्हणतात पुश या टच या लहान हळू थाळो आम्ही ऐकूंक आसा शांत रावून. And the seventh one is journal your results. आणि हर एक फलितांश किती आमच्या देवान आमच्या जिवितान केला हर एक आणि ते उघडापण आम्ही बरोवंक आसा. Praise the Lord. प्रेज गॉड. Thank you, Jesus. थँक्यू जीसस. When you फलितांश do as a commitment every day. हे आम्ही कमिटमेंट एक बद्धता दोन आम्ही सदांय करूंक आसा. When your prayer life is strong, केदाला तुमचे मागण्याचे जिवीत बलिष्ठ जाता. others will automatically restored. अनेक संगत्यो हर एक सारखे जातात. See, some people take in a different way. जायते जण दुसऱ्या रीतीन घेतात. They take the white book and they say this is a prayer. व्हाईट बुक सांगतात आणि सांगतात ते मागणे म्हणतात. It is also a type of prayer. ते एका रीतीचे मागणे. But what prayer in Bible insists is पण बायबल आमकां कितें शिकयता म्हणून मागण्या विशयांत a personal time with the Lord. आम्ही वैयक्तिक रीतीन देवा सांगता वेळ कसून You can confess that scripture तुम्ही देवाचे उतार तोंडार उसारतात and after that आणि ताच्या उपरांत be silent, तुम्ही मौन रावाचे. spend time with the Lord. सोमी सांगता वेळ कसूंक आसा. He will reveal so many things to you. त्याला जायत्यो संगत्यो तो उगडापे करता. So one is confessing एक उसारचे or praying in tongues. आणि बसात देणे And उलोवचे. next one is you have to silently wait for the Lord to respond. आणि ताचे जवाब ऐकायचे जाल्यार आमी काय करूं मौन रीतीन रावन आमगे वेळ कसूंक आसा Praise the ताच्या Lord. आवाजाक. प्रेज गॉड. Thank you, Jesus. थँक्यू जीसस. Hallelujah. हालेलुया. So we will do one thing. आम्ही एक काम करूया. 1 minute, close your eyes and spend in silence. आम्ही 1 मिनिट दोळे दांपोवन मौन रावया. Ask the Holy Spirit about the scripture and He will remind you. पवित्र आत्म्या लागीं मागया आमकां खंयचे उतार या बसवणी जाय म्हणून. And take that scripture and we will go in tongues for next 5 minutes. तो by उडा meditating. सट्टलो आणि त्या उतरा प्रमाणे बसाचे देणे 5 मिनिटं उलया. You can experience that the peace of God which surpasses all human understanding. केदाळा ते देवाचे शांती समाधान मनशाच्या मोतीक आटापोक ना जाल्ले ते देवाचे देणे समाधान आमची काळजा मना एक करतले. Which guard your heart and mind. ते हर एक आमचे मन आणि काळीज हे करतले एकवटायतले. Take 1 minute time. आता 1 मिनिट वेळ कान घ्या. Ask Holy Spirit to remind you about the scripture. पवित्र आत्म्या लागीं आमी इसारिया म्हाका देवाची उतराची उडा साड म्हणून. And then we'll pray in tongues for आणि 5 minutes. ताच्या उपरांत आमी 5 मिनिटां बसत देणे उलया. And then we'll break for dinner. Okay. ताच्या उपरांत आमी जेवणाक या. Just 1 minute. Spend in silence. 1 मिनिट आमी मौन रावया. पवित्र आत्म्या लागीं इसारिया. The Lord is speaking to you, each and every one of us. देव आमच्या लागीं हर एक लागीं आतां उलोवन आसा. Don't open your eyes. तुमचे दोळे उक्ते करिनाकात. Connect with God spiritually. आत्मीक रितीन देवाचे संपर्क दवरा. God is reminding you something देव कितेंय तुमकां उडासा काडटा. what He wants to teach you. कित्याक तो तुमकां शिकोवंक आशेता. So let's pray in tongues. त्या देखून आमी बसाच्या देण्यान आमी उलया. Not so loud, न्ही व्हडल्या ताळ्यान but when a simple, lesser voice, सद्या सवकास आवाजान and you can listen.
आणि याच्यावरी तुमका ऐकायला पावता. Let's pray in tongues for 5 minutes. Not louder voice, but simple. लहान हळू आवाजानं आम्ही 5 मिनिटं बसाच्या देण्याने उलया. Tara ba 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 shi shi kara ha ba 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 ra ha tara ba 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 la ha da hara ba ra ha shi shi kara ha ba la ha da ra ba 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 hodoro ba la ha da ra ba ra ha da ra ba ra ba shi 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 ke heri ba la ha ba lo ko ra ba 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 shi shi kara ha ba po po ko ro bo heri de de di shi kara ha ba 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 ra ha da la ha da ra ba 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 heri dini nikara ha ba lo ho to ra ba ra ha da to shi shi kara ba ba heri kala ha da ra pa 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 shi shi kara ha da ra pa 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 horo do ra ba ra ba shi shi kara ha la ha pa 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 ha ba heri de de shi kara kala pa 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 ra ha da ra po 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 shi kara be da ra ba shi karo ko lo pa 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 shi shi kara be heri kara ha la ha da ra pa 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 shi kara ha da 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 ra pa 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 heri pa 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 kala po to shi shi kara ha pa 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 ha be hala ha ta ra pa 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 ra ha da ra pa ru ko ro to ba shi kha ta ta ha ra ha ta ta ra ha ba la ha da ra pa 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 shi ka heri kala ha da ra po to shi kara ha be be he de shikara ha ba pa pa la ha ba po po ba handa danda ha da ra sha shi ji he ri kala ha ba ra ha da ra ha ba la ha ba ba ho do da ba la ba kara ha da ta ko ro ba la ha shata di ha ra ba ra bo shakara khala ba pa ra po to ro bo da ra ba shi kara ha ta ra pa pa hara kala po to ro bo ro shi kara ha da ra pa hara ba ra bo ro shi kara kala po ta ra po to bo hara ba ra ba pa shi kara pa po da ra ba shi kara kalo to ro ushele re ba hara pa rikala ba shi dala ra ba mama ridala ba shi dala ra ba hula ra ba shi dala ra hara ba shakala ba to shikara ri pa ba kala ra ba mama hadara ba shikara ba shi dala ra hoto to pala hadara ba sha ta ta shikala hara ba bala hoto to bo ushala ra bala ra hara ba shakara ba shi dala ra kana hamalo kolo bala hadara ridala ra mama ushala ra rikala shidala ra kala ra ba mama ridala ra hula kala ra ba ma di le re be me hula kaka kala ra ba la shidile re ra ushikile re ba mama ridala ra ba rikala ra ba shidala ra ba hula ra ba here de shikara kala baba roho kanda ridala hara ra baba hadara roko to baba shidile re praise the Lord. Praise God. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Hallelujah. Hallelujah. So you don't need to tell me, त्याचं it's तुम्ही between you and God. म्हजे लागी सांगचे गरज ना कित्याक तुम्ही आणि देवा लागी तुम्ही उलयल्यात. If not, जर तर ना तर still spend time, तुम्ही ना तर देवा लागी चड आणि वेळ करसी या definitely God will reveal to you. खंडित जावन देव तुमका गुडापे करतलो. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Hallelujah. हालेलुया. मगळा बापा आयच्या या वरत्या वेळापासून आम्ही तुका अर्गां दितां. सकाळी जावन या वेळापर्यंत जायती सता तुवें आमकां उगडापी केली. प्रत्येक जावन या क्लासीर आमी आमचो भावार्थ कसो बांदून हाडचो भोव पवित्र भावार्थ तुवें आमकां तुज्या उतरां मरिफात आमकां शिकयले. आमी केदाळा चड आनी चड तुका वंदून रावता. पवित्र आत्म्याक आमच्या जिवितांत आमी काम करूंक सोडटा तेन्ना आमच्या जिवितांत आमी एक
आमचे बळ उपयोग नासतना ताचे सक्तीन एक अलौकिक जिवीत जिवंक जाता म्हणल्यार सत आमकां उगडापे केली. सांगात आस केदाळा आमचे मौन आमी मौन करचे गरजेचे म्हणल्यार आमकां कळीत केले. आमची काळजाची तयाराई करची आनी वातावरण सारकें आमी सस्ती करचे गरजेचे म्हूण आमकां तुवें उगडापे केल्ल्या पासून आमी तुका अर्गां दिता. आनी हरी एक संगत्यो कितें तूं उगडापे दिताय हरी एक ते बरोवन दवरची आमच्या जिवितांत गरजेचे जावन आसा. सांगात आस हरी एक तुज्या हळू ताळ्याक आवाजाक आनी स्पर्शाक आमी ध्यान दिवंक आसा म्हणलें आमकां तुवें उगडापे केल्ल्या पासून आमी तुका अर्गां दिता. तशें आमच्या जिवितांत चड आनी चड तुज्या उतराक लब्धून रावंक आनी पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जिवीत जिवन हे भावार्थ भोव पवित्र भावार्थ आमी चड आनी चड वाडोवन आमच्या जिवितांत तुजी अलौकीक कामां अनुभव करूंक आनी हेरांकी ती सदाची शिकवण दिवन हेरांनी तुजे ते येवन ते अलौकीक जिवीत अनुभव करून फोव करचे पासून अर्गां दिता. सांगात आस हांगा आसलेल्या हरी एकाक आमच्या भावा भयणीक शिकोणदारांक हरी एकल्यांक तुज्या आतां समर्पिता. तांच्या कुटुंबाचेर तुवें दाराळ आशिर्वाद वतल्या वसोचो हरी एक बेसांवांनी भरल्या पासून अर्गां दिता. हेजे चड आनी चड तुज्या राजांत आत्मे येवन तुज्या नांवाक महिमा जावन मागता. हे मागण्या करता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मरिफात. आमेन आमेन आमेन.